Amen. Good morning once again. We are not here in big numbers this morning. I presume it's because it's cold. I first want to apologize because our presenter for this morning has got flu, and I'm now having to take her place because so I want you to bear her in your prayers that she may be well. I spoke to her half an hour ago. Her voice was very bad. Yeah, she was supposed to present to you on planning and reports for the departments. The importance of planning and the importance of reports. So the question we're going to ask you is, why is it important to plan? There's a saying that says, if you don't plan, you plan to fail. So what has the report got to do with it? The report is an evaluation of what you have done and what you have achieved. So this morning, what she wanted to present is when you plan as leaders of the church. We are all leaders of the church, isn't it? Whether elective or not elected. We'll talk about that later. But what we're looking at as leaders of the church, we would like to see your plans in place as soon as you are elected into office. In your plans, we'd like to see on a week by week and a month by month basis your events that's going to take place for your departments. Not just that, you've got to take each of the events and break them down. And also take in accordance how much it'll cost for your event. It does not need to be exact amount. It is what we call a budget. An amount that you think will be needed to make your event to get off ground. The next thing you need to do is now look and see what outside presenters you need for that event. Outside event, a person you need to present. I think ringing, but I'm going to leave it ringing. Here we find that when you present all your budgets, your request of your people that you want
to present your event. jaanong ga o ta o tisela o supa bone batho ba tang gore o batla gore ba tle ba go thuse mo lenaneong la gago la tsatsi leo. The reason why you need to do this Se se dirang gore ke eng o dire jalo ke se is each and every presenter that you bring into the church mongwe le mongwe o tla bo mo tisela gore o tle o tla tshwara tiro mo kerekeng needs to be vetted. o tshwanetse gore a ba a kanokilwe pele. They need clearance from the church. Tshwanetse gore go bone gore ke ba go sengwe le sengwe ka bone se siame. And they need the time span to request for their names from wherever they are coming Le from. nako tota e leng gore e lekanye e siame gore ba ka kopiwa ko dikerekeng tse ba leng ko go tsone. From your local church, you don't need to get requests, jaanong ga go tswa mo kerekeng ya lona ga le tlhoke dikopo tse di ntseng jalo. but you still need to put their names down that they are presenters. jaanong mo o tshwanetse gore maina a bone ona a bewa a supa gore ke ba tang e le ba tsaya karolo. From another church in the same district, jaanong ga e le gore ke ko kerekeng mo kgaolong e tshwanang e le nngwe hela the shortest time you can have is 1 week. nako e khutshwanyane hela o ka nna le yone ke beke e le nngwe hela. But the church clerk would like to have 2 to 3 weeks to process your request. jaanong mokwaledi wa kereke o tla ba batla go dibeke tse tharo gore a tsamaise kopo ya gago. From another district, Go tswa ko kgaolong e nngwe you need a month. o batla kgwedi hela e tetseng. And from outside your district, jaanong go tswa ka konte ga kgaolo ya gago gone that means outside the conference, go raya ka konte ga conference you need at least a month. gongwe le gone o ntse o tla batla nngwe jalo. This requirement, please confirm with your. jaanong mme nako e tlhokagalang tota bua le mokwaledi wa ke gore le tlhomamise. Say, for instance, you need somebody from North Botswana Conference. a re e le sekai gore ngwe batla motho o tswang ko North Botswana Conference. The process is like this. jaanong go tsamaya yana You need, the church clerk needs to make a request for you to the conference. jaanong mokwaledi wa kereke o tshwanetse gore a kope jalo a kope ko conferenceng. The conference now makes a request, takes that request to Botswana Union. jaanong ko tsewa isiwa ko Botswana Union. And from Botswana Union, North Botswana Conference. go tswa ga ya ko North Botswana Conference. And from North Botswana Conference, it goes to the local church of that person you are requesting go for. tswa ya ko kerekeng ya motho ene o mmatang yo. And the response comes back the same direction. jaanong ga hetsano ba hetola go tsamagela ka tsela eo go ta go tsena ka kwana. So that is the reason why we need that time. You can see just to ride from here to South Botswana Conference may take up to 3 weeks. jaanong ke gore re tlhoka nako go tsaya nako e telele hela le bonye ka ga go tsamayang ka teng go tlhoka nako e ntsi. And from South Botswana Conference to Botswana Union will take another 2 weeks. jaanong go tswa gone ko go tsone South Botswana Conference go ya ko go tsaya beke tse pedi. And from there, another 2 weeks to North Botswana go Conference. tswa go betsa beke tse pedi gape wa ko North Botswana. Then from that conference to the from North Botswana Conference to that particular jaanong go church. tswa ko North Botswana Conference go ta ko kerekeng. That particular church will have to set a church board to clear that person and then write a letter back. go nna le yone church board e tsenang gore motho yo a gololwe bo ba kwalla gape ko North Botswana Conference. So the time process is a problem. jaanong nako ke yone mathata. So when you plan your requests, jaanong ga o simolola o ba mananeo a gago see where this person comes from o bone ko motho a tswang teng and have our request done in time. o bo tsenya kopo ya gago nako e santse e le teng. What happens now if that person suddenly has an emergency and can't come and present for jaanong you? go ka iragalang ga le gore motho yo gongwe ne o mo kopileng ena ba nna le mathata a tshoganetse You start all over again. o simolola gape ko tshimologong. So that is what you must take consideration when you are planning for people to come and do jaanong seo ke sone se o presentations. tshwanetse gore o se lebelele ga o simolola o batla gore batho ba te kwane go batle go nna le karolo mo kerekeng.
That is the same for groups. Go tshwana hela le ditlhopha tse di opelang. Singing groups must be registered with South Botswana Conference. Jaanong ditlhopha tse di opelang tse tshwanetse be le ditlhopha tse di kwadisitswe le South Botswana Conference. That is to make it easier for clearances for them because each and every member does not come from the same church from that particular Jaanong kana group. mo go dira gore go nne motho ka re batho bone ba ba opelela moo ga se gore ba tswa mo kerekeng e le nngwe hela. So those are the challenges you must take into consideration. Jaanong tseo ke dikgwetlho tse o tshwanetseng le di tse ha o dira o bo o di tsaya le di tlhaloganya. And with your budgets, take into consideration traveling expense for these people, Jaanong ha e tsaano le dira tsa madi le tshwanetse lo le tsenya tsa mosepelo wa batho bao. accommodation, if any, Boroko ha e le gore bo tla bo tlhokagala. and all those logistics. Le tse dingwe tsotlhe tseo tse di tsamaelang le tsone tsa go dira jalo. Because if you don't take care of those logistics, Jaanong ha se le gore ga o tsenye le dilo tse dingwe tse di tlhokagalang. when it comes to the church board, Ha go tiwa ko church board, they'll send you back to do those logistics ba and you waste a lot of tla go time. romela gape ko morago gore o ye go dira ditogamaano tse dingwe tseo tse di tlhokagalang. So what the church board is stressed about, what the church board is stressed about, Jaanong tota hela se se tshwenyang church board, you bring o tisa gore go tla sengwe and all your presenters and so forth le batho botlhe ba teng ba tlhokagala bao. a week or 2 weeks before your event. Gongwe beke tse pedi pele ga go iragala. How do you expect the church board to authorize those things Jaanong tota in that hela short time? o tla gore go ka dira batho ba church board e ka ntsha teseletso jang gone go. So that's our planning process. Jaanong tseo ke sone se sa ditogamaano tse le di dirang. The other issue that we have Se sengwe gape se re nang naso is that when Personal Ministries Council is called, National Ministries Council, nobody wants to tap and we don't have a quorum. o ithela gore batho ba ga bate re simolola go sena phuthego eo e ka tsamayang ka re batho ba sa lekana. Sabbath School Council, Personal Ministries Council, Youth Council, they are very important. Tsone tse a di badileng tse Sabbath School Council, Youth Council, Sabbath School Council, Personal Ministries Council, and Youth Council. le tsone tse tharo tseo di botlhokwa. Because all these issues that we are talking about Ka gore tsotlhe dilo tse ntse re bua ka ga tsone tse will be ironed out in those councils, will be sorted out in those councils. ke dilo tse e leng gore di ka baakangwa tsa heleletswa gone mo makgamong a mararo a teng Before it comes to the church board. pele ga e ka ta ko church board. And so church board just does or vote it in or decline it. Kana gore ya amogelwa kana ga ya amogelwa ya ganwa. Because all the issues have been now ironed out before it comes to the board. Ka re tarano ga e pela dilo tsotlhe tse e leng gore di a tlhokagala di tla di buisantswa pele di dumelanywa pele ga e ta ko bodeng. All the clashes of events will be sorted out at Personal Ministries Sengwe le Council. sengwe se e leng gore se ka kgoreletsa dikgoreletsi tsotlhe tseo ta di baakantswe ko pele ga e ta ko bodeng. So when you plan in that manner. Jaanong ga o dira ditogamaano tsa go ka ntseng jalo. Reports. Jaanong di-report Reports are important because they evaluate what you have achieved ka re tsone di-report tseo di botlhokwa ka re tsone di supa seo se dirileng or what you have not achieved. kana seo sa se kgonang. So if you don't have an event, Ga o sena sepe se o nang naso tiragalo epe, it is good to supply a null report, to submit a null report. go botlhokwa thata gore o sa tise report epe. So that at least the if you don't have an event or nothing happened, you must give a report that is called a null report. Go raya gore halano ga gona sepe se se iragalang tota nako eo. Le ga o tisa o tshwanetse gore o tisa report yone e supang gore ga gona sepe se se iragalang. That helps the church to help you to find out how we can help you so that you may be able to have an event on your report.
jaanong seo tla se thusa hela gore se thuse gore o ka thusiwa yang gore o supe o to kgone gore nako e latela o bo o dirile report. So those are issues on reports. Tseo ke tsone tsa di-report. All departments must remember Jaanong maphata o tla tshwanetse re gogelwe. quarter, Kotara nngwe le nngwe a report must be submitted to the church clerk and to personal ministries. jaanong di-report ko mokwaledi le ko personal ministries. Those two need to have your reports Tota maphata a mabedi a tshwanetse gore a nne le di-report tse di tswang ko go lona. because we are responsible for all the departments in the events that are taking place in the Ka church. re tota ke rona ba e leng gore tao re emetse dio tseo e le tsone tse re tshwanetse gore re di bone. The church clerk is responsible for your reports and Jaanong sending them to the conference. church clerk ene hela se a se irang a baakanyetsweng di-report tseo ga se na di baakanya ba di isa ko conferenceng. So we need you to report. Jaanong re batla re lebege le ntshe di-report. For youth department, Youth department your reports are required before the 10th of every month. jaanong di-report tsa lona pele ga kgwedi ga di-10 tsa kgwedi nngwe le nngwe di tshwanetse di etse di gorogile. By youth department, I mean Pathfinder, Adventurer, Ambassador, Young Adults, and Master Guide. Tsone tse ntseng di balwa tsone tseo ke tsone tse tota tse e leng gore ke tsone tsa youth department tse di akaretsang. They must report before the 10th of every month. Pele ga di-10 tsa kgwedi nngwe le nngwe ba tshwanetse gore ba tisitse di-report tsa bone. Your report is required at the conference on the 10th of each month. The youth department report is required on the 10th at the conference. Jaanong ka report tseo di a tlhokala ka di-10 conferenceng. So that is what you must bear in mind Ke sone se tshwanetse gore le nne ntse le se itse seo. of that report. Jaanong tota di bereka eng? It's two. Di gabedi. Firstly, it is to ensure that what you have planned has been done. Seo ke se supa sa ntlha ke gore se la ka ntseng gore le tla se dira tshwanetse gore se diragatswe. If there's anything that you have planned that has not been done, will be reflected in the report. Ha ele gore go na le sengwe se e leng gore sa ka sa dira se tla itshupa mo bone report-eng. And also that job has been used for that particular event. Go supa gape gore le madi a ne la a tla dirisiwa a dirisitswe. And those are the three important issues. Tharo tse di botlhokwa tse. It helps the church to plan for the church. E thusa kereke gore e nne le ditogamaano thamaletseng. So we need your reports. Tota jang di-report tsa lona ra di tlhoka. It's not just that there are other reports which are reflecting other information. Go na le tse dingwe gape di-report tse di supang tse dingwe gape tse di teng. Like stewardship report. Yona stewardship gone ho. Stewardship report will reflect on your faithfulness Ye yone ke ta supang hela boikanyego ja lona. and how well the church is doing financially. Le go supala kereke e tsamaya jang e tsamaya sentle ya mo go tsa madi. And we as a church, how far we can go and what we can achieve. Le gore re le kereke re ka go ithelela ga ka le tse re ka di hithelang ke dihe. It will also give you the information on the church status. Information on church status. Le gape khona go le ha le kitso hela gore kereke tota e eme ha kae. So that is what these reports are supposed to do. Ke sone se di-report tse tota di tshwanetseng go se dira. Without further ado, Jaanong go sena sepe se sengwe se latelang. we are going to now go into the Sabbath school lessons Jaanong ra go tsaya school lesson. that we can continue the training. Gore re nne re ntse re tswelela ka go ikatisa gone mo re go I had simolotseng. wished of the leaders had turned. I wished more would have turned up. Mme ke ka bo ke itumetse thata ga ne ba eteledipele ba ka ba tiletse mo mosong ono. For the training, because it's a very important training.
ka re tota se re ta go se dira ene training e tla be e le botlhokwa thata. because many leaders start the year when they are elected, they don't know what to do. Ka re tota baeteledipele bangwe ga tshwana le ba thophiwa hela ga ba itse le se tshwanetse gore ba se dire. They don't know what is expected of them. Ga ba itse gore ba To help leaders, help church members to understand what is the church's expectation of you. jaanong tota ene training ya tseleng ke taba e tla go thusa hela gore batho ba itse gore go batliwa mo go bone se kereke se bata mo go bone le se se batega mo go wena. And that expectation and how the church can understand what you expect the church to do for you as a leader. Le wena hela gore kereke yone e soletse re ka go direlang o le moeteledipele. Because if we don't do these things, there'll be chaos because we'll be Ga go nna thakathakano ka gore go ta le dikgang e le gore a se dikgang dipe tse dikalo di tla dira gore go nne le thakathakano e ntseng jalo. then leaders and church members become discouraged and they despair and they start to talk about their leaders. Go go raya gore yaanong go batho ba kgobega marapo kgantele go nna tsone gore batho ba bue ba ditshebo di tsene mo teng. And then at the end of the day, Jaanong ko bohelelong ja letsatsi instead of having go nna kereke e tsamaisa dilo sentle. we have a lot of antagonists because all these issues become personal. Re na le mathata ano a mantsi ka re tsone dikgang tsa mohutong tsena e tlabe e nna dikgang tse le gore mongwe le mongwe o tla ba di tsere ka magatha a gago. All because we did not know where to start and how to go Ka re about it. tla re so sa ntlha ka re tla kitso yone ya gore go simologa kae go ya go iragala e tlabe e seo mo go rona. So with that, we will end the session. Jaanong ka magoko a kalo re tla heleletsa gone. We'll go. You have something to say? I don't. Ja. Oh, okay. She's saying that she didn't hear me say about clearance of people's names. Jaana re ga ka utlwe ga go buiwa ka maina a tshwanetse gore a hete ka kanokilwe mo kerekeng a ba hitisiwa. When I was talking about requests, Ile ga ke bua ka dikopo you remember I said that the request has got to be sent from one place to the conference, from conference to the next. ka re tsone dikopo tse di tsamaya di tswa di tswa di ya kwa. The reason why I said that, Mabaka a ne a dira gore ke bue jalo. we need to vet or clear the person's name. Re tshwanetse re leina la motho yo o tanyo re lekane o kepele re bone gore ke motho o siame. Because those are important issues. Ka re dilo tseo ke dikgang tse di botlhokwa thata. The church will not allow a non-member to stand in front of you here. Kereke ka seke le motho e le gore gongwe a se mosala kana ga se leloko gore a ba ta ema pele ga lona. Even if it's a big politician, the church will not let them stand here unless they've been cleared by the conference. Le ga ka tswa le polotiki le letona le le itsegeng jang kereke ke a mo letela gore a te kwano ga e se hela le gore o ile a ga bona gore o siametse gore go ka dirwa ko conferenceng. Say, for instance, I've been censured. Say, for instance, I've been censured. Jaanong a tse hela ka sekai re re gongwe ke kgaotswe kana ke kgalemetswe ka tsela e rileng. I'm not allowed to stand in front of you here. Ga ke letelesege gore nka ta ka ema pele ga lona ga. I have no right to stand before you Tota ga gona sepe se se ka ntetang gore ke ete ke eme ga pele ga lona ga. because I am under censure. Ka re tota tabe santse ke le ka ga kgalemelong kana jalo. If I'm disfellowshipped, the same process takes place. Ga le gore ngwe santse ke ntshitswe mo bolokong go tshwana hela. Say, for instance, somebody from here has transferred their membership to another church. A re tsaya sekai sa gore gongwe motho gano o tsere boloko jago gano o bo itse ko kerekeng e nngwe. And that person's name is in that church. Jaanong leina la motho le gone koo. But the person is still fellowshipping here. Mme motho yo santse a ntse re mmona a na le rona gano. We're not supposed to use that person.
Motho wa mohuta o ntseng jalo ha se ka dirisiwa. until we get clearance from where his membership Re is. itlhela re utlwa ka bo e leng gore o leloko teng le bone ba re bolela gore motho yo o siame. So those are the issues that the church have on what we call order of how we run our events and our worship programs. Tseo ke tsona dikgang tse e leng gore di gone mo mabakeng a ha re tsamaisa dilo tsa rona mo kerekeng. Nevertheless, I'll continue this afternoon on the departmental issues and how the departments are interacting with one another and what they should do to get to work together so that each and every department has a report to submit each and Jaanong every quarter. mo tshokologong taba ntse re tsweledisa re jang re ntse re bone di-report tseo go thusa maphata mangwe ba kgona gore ba dire di-report. So this afternoon, please, all of you, not just leaders. Oh, there's a hand there. Okay, I'll come to you. All of us, please make sure that we take the order of the church and do them accordingly so that the church may run accordingly and we may worship God in spirit and in truth. Jaanong ha re dire mo tshokologong eno re teng re tla re dira tsotlhe tse tabang di tlhokala gore di ke kgone go tsamaya sentle ka nnete le ka boammaaruri. I was indicating there is two hands inside. Mabome. Can somebody give them a microphone, please? Re ipotsa gore nna re nkete go a hatha yana mme motho yo a neelwa di-position tse di rileng a neelwa tiro e e rileng gore a e leade mme le ntse le itse le utlwalela ebile le bona le gore mohumagadi o hale ene o hale ke eng go diragala ka gore gompieno mo kerekeng gone hela ha ke imisa mongwe ke rakana ke ngwana mongwe a imisa ebile go setse ngwana yo a tse wa beela ga le go tenya lelapa la gago nkare la hata go diragetse le gone mo phuthegong yone e mogolwane gongwe gote nya lelapa la gago nkare la hata nama o sena dikgang tse di tsa mme ko ba batona ba le bone ba tsweletsa hela ba tshwere di-crusade di ko metaganeng Here I'm going to talk about a sensitive issue. We've seen that in our families, in our church interactions, sometimes we see elders, pastors holding positions, running crusades, and everything when we know that maybe the family or maybe the wife and the husband, they are not together. But we often see those things, these people running very critical events in the church as though nothing has happened. But even then, sometimes if a member of the church, maybe the child falls pregnant, the daughter falls pregnant, steps will be taken against them. But for these other people, elders and pastors, we don't see such things. We have seen them, they are happening. Why is it like that? At this present moment, we cannot answer you those questions because those are personal issues and there should be those disciplinary, hang on, those disciplinary actions are supposed to be taken by the local church. And Jaanong gongwe re ka seke ra arabe ho ka re ke dilo tse tsa batho tse e leng gore gongwe ke tse di ka
that there are personal issues and they are supposed to be taken by the disciplinary action is supposed to be taken by the local church. jaanong mo kereke dio tsa mohuta o ntseng jalo ye e leng gore gongwe ya amega ke yone e tshwanetse gore gongwe e tseye dikgato tse di lebaganyeng kgatlhanong le batho ba ba ntseng jalo. And that is the reason why we need the clearances from those local churches for them to be presenting things. Gongwe ke If sone se tabang re tlhoka gore re nna le gone gore batho ba go bone tota re ba ka nokiwe go bona gore ke batho ba nang le tshiamelo ya gore ba ka tsamaisa se tang go batla gore ba se tsamaise. because if somebody is requested to present or to preach at a church Ga and le gore gongwe mongwe go ate gongwe o tshwanetse gore ate go ruta mo kerekeng. and names have been requested for, and their local church has allowed them to come, we cannot question them on that. Jaanong ga le gore gongwe bone kereke ya bone maina a tsile kereke ya bone ba mo leteletse gore o kata rona re ka se ke re dire sepe ka gone moo. Because we don't know what disciplinary action their local church has taken upon their Kana names. ta re sa itse gore bone motho ene yo o tseetswe dikgato tse di ntseng jang ke kereke ya tswang ko go yone. So my advice is if you know something about a particular person, Nna ne ke re sa me hela ka bonna ne ke re ga le gore ngwe o itse sengwe ka motho mongwe yo o rileng don't even request for their names because you might find challenges. o se ka wa tsenya leina leo ka re gongwe o ka toa gata ga nna le dikgwetlho tse di rileng. We will look at this later, but this is an issue with personal names. Jaanong mme re tla lebelela dilo tseo mo nakong e khutshwane e tang ka re dilo tse ke tse e leng gore Personal names. ke maina a batho. What we are training the church on today Se tamo re se ruta kereke tsatsi leno is how to run their departments and what their departments are for and ke go what their job tsamaisa descriptions are. maphata The job descriptions of the departmental le leaders. gore tota maphata o ditiro tsa one tse di kwadilweng ke dihe tse ba tshwanetse gore ba di dire. And that is the purpose of our training today. Jaanong ke sone se e leng gore re tla re itebagantse le sone tsatsi leno. I had Markop's hand up. Thank you, Elder Tim, for the presentation. I think the answer to maybe to add on to that, Jaanong ke akanya gore karabo gongwe e nka tsenyang nka latlhelang mo go yone. our leaders, maybe they don't have eyes at the back, and our leaders don't have eyes at the back or on the side. Go tewa yang Our leaders don't have eyes. ke ra gone Ga bana matho mo dithoko mogolwane ga ke ka e bua ga bana matho mo dithoko la ha ile ka ha morago le ditsebe tsa bone jaanong boikarabelo ja me as a member of the Seventh-day Adventist Church, if I see something that is amiss and that is not congruent with my belief, I might as well go and inform them, lest at the end we blame them for something that they did not see. I was just adding on what my sister was said, that I also, as a church member, has a responsibility. ya nne ke akgelela mo magokwana a bua ke wa gae tshwale ke re le nna ke akanya gore ga re ke le leloko la kereke ya masala le nna ke na le boikarabelo ka re gongwe batho ba re buang ka ga bane ga ba bone kana ga go bone dilo tse dingwe kana ga gona dilo tse dingwe gate ga bana mathoko morago le mo dithoko. Era. So, jaanong tsa me ne le gore ne ke re ke a re, on the singing group, may it be noted that in our training we were told that the singing group do not affiliate to South Botswana Conference. Jaanong ne ke re mo ditlhopheng tse di opelang ne ke re go itsewe hela gore tota ditlhopha tse di opelang tse ga se gore ba na le boloko kana ba na le tomagano le ba South Botswana Conference. They should choose a church that they could affiliate with, Jaanong ba not South tshwanetse gore ba Botswana tlhophe Conference. kereke e leng gore ba ka nna le tsamaisano le yone le boloko le yone. Era. And then on the request, Jaanong when mo go kopeng
when we send the request, I should say, Ha Or- re isa dikopo tseo nka riana ke re Arise and Shine is affiliated to Motswedi SDA jaanong Arise and Church. Shine yone e na le boloko ka kwa. Then I go ahead and say, Warabile attends Motswedi. Ke bona gore gongwe Brother maloko a Didi teng Malang attends Tokweng. So you list where they come from. jaanong go tsweng go bo bona gore bone batho bone ba ko kae mongwe le mongwe ke wa kereke wa ba thomaganya jalo o supa gore o kwa kereke o kwa kereke o kwa kereke. And then it has to be on a yearly basis. It's not that when you have affiliated in 2015, you'd still be a part of Motswedi, as we were told in the previous training. So every year, those groups should come to the very same churches if they want, because they can decide to move their affiliation. So Go ba it's tshwanetse re maina a bona renewal. nna ntse a ntšhagadiwa ngwaga le ngwaga ga re se ka ra tsagala gore ka re ngwaga o lone go ntse go ntse jalo. And the second one, I was going to say, we as members seated here, Rona ka maloko re ntse ha yana. do not allow yourself to be called and somewhere else without a service request. O se ka letelela gore o biletse go gongwe go dira sengwe ko kerekeng e nngwe o sa kopiwa. Especially baptized members of the Seventh-day Adventist Church, if you go back to your baptismal certificate, you vowed to uphold church organization. Ka re ile ha o kolobediwa o nna leloko o tsena mo bolokong ja masala mo certificate-ing sa gago sa maikano o ikanne gore o tla tsamaisana le ka kereke e tsamaisang dilo ka teng. Then second is in the event when you are requested and you were without a service request and something happens to you, an accident, the church will not cover you. Jaanong o Because- itse gape gore le ha o kopile o dirilwe sengwe le sengwe gongwe bo o tsena mo dikotsing kana o tsena mo sengwe le se se rileng kereke ga ya go sireletsa gongwe ka dilo tsa bo di-insurance jalo. Because when we write the service request, we quote the minute of the board to say the people that are in the board agreed to release, and those minutes are sent to the conference where they become their point of reference for you to be covered in the event of anything. Jaanong ka re go a kwala mo boarding ga ntse go ntse yone metsotso e kwalang kana di-minutes tseo ga senana di kwala di isiwa ka gore go nne le sesupo sa gore kereke sengwe le sengwe se kwadile go ile ga dumelana gore re ga le gore go ka nna le mathata go itse gore go ka lebiwa ko kae. So I request that we take care of our lives, because God will still hold us accountable for our lives. Jaanong ke akanya le re tshwanetse re itlhokomele re tshegetse matshelo a rona le ka re modimo ene o tshwanetse a ka batla go itse gore ne re a tshela jang. Lastly, on the report, our report also go as far as seed, so that Lebonyi, when the general conference, reports are being made worldwide, so that, even when DC plans, what this other church is doing, and we can also benefit from their planning or their budgets to think of us. Yaanong ga re sa report-e, go nna 0-0 hela o ka re re sule. Yes, before I close, I'd like to just add on to that last bit. Gone gore motho ha etsa no a ntshe I wanted to make a follow-up on the clearance one, because sometimes people think the board has refused to get a person that they want. It's important when you request somebody, try and get them to to give you clearance, so that when you request the name already, you know the standing of a person with their church. Because if you just request the name and then their church says, we don't know that person, now it seems like the board has not done its job, while in actual fact, it is you, the leader, that has failed to make sure that the person that you want is in good standing where
their name is. So that is very important, because sometimes a disappointment comes because the board has sent the request, but then the local church has not released the person because they don't know, the person is not known. And that goes back to what Magobs was saying, that don't you go until you have been cleared, because there are some people who have been censured or they have been disciplined, and then they know, but they don't tell the person. So when you have asked for clearance, then you are very sure that that person is being used wherever they are. And then the one that Mavume was saying, the Adventist church does not have, it does not recognize divorce. So certain things, we have to probably have a Bible study on what the policy says, so that we can all be on board, because sometimes we complain about issues that are not there in the policy. It's just that maybe tradition, or it's just something that we know used to happen or happened, or it was something that was done that was not right. So we need to know the disciplinary or the grievance procedures that we have as a church. When we understand the grievance procedures, then we will understand why maybe certain things we don't seem to understand. So as a church, we probably need to look at the policy and look at the Bible together and know what the church allows and what the church does not allow. Yeah, I'd like to add on to that issue is, oh, you want to interpret what she said? It was too much. I didn't take it. Oh, all right. That the issues of clearance is very important. Tsone gone ya gore motho a kana utlwe yala a go bona gore o siame e botlhokwa. Even if you are going to your branch to assist your branch to preach, La le gore wa tsamaya ko branching ya go a go thusa go ruta. or to help and assist in anything there, O kana go tsamaya le wa go thusa mo sengweng hela. you have to inform your elders in your own church O tshwanetse gore o bolelele bagolwane mo kerekeng ya gago. that you are serving at the branch on the Sabbath or Wa the go Sabbath thusa or gone whatever day. ko branching. So if you are called to serve at 16, for instance, Ko 16. you inform your elders, this Sabbath I am 16 because I served there. O tshwanetse gore o bolelele bagolwane gore ba bolela gore le ko 16 ka rotabo ya o bileditsweng gore o go thusa. And likewise, if you get people from the branch from 16 to serve here, Hela jalo le gone hela mo go tshwanang ga ba le gore ba 16 le bone ba tshwanetse gore ba teka kwana. the elders have to know that they Bana serve ba here. tshwanetse gore ba itse gore o tla ka kwana o tlile go thusa. Although we are the same church, but we are different branches. Mme le mo kerekeng le nngwe hela mme le harologane. So that is for your own safety and for your cover. Jaanong mo ke mo go sireletsang. Because if anything happened to you Ga le gore sengwe se ka go iragala during your service, o ntse o thusa ka kwa. that you may be covered, that you are covered by the higher organization. Gore o bo o tshireleditswe ke boloko jo bo kwa godimo. Give you an example of what happened years ago. Makelegen sekai ka sengwe se ke ne sa iragala ka dingwaga tse di fetileng tse di kgakala tse. There was a young man going with one of the pastors going down to Modubule for a camp. Go ne go na le mosimane mongwe na tsamaya le moruti ba ya wa re mo Dubule. I think it's called Modubule, right? That one in down south. Eh? I'm not sure of how to pronounce the name there down south. Between by after Lotlakai, Nojana, is it Nojani or something like that? No jane. No, Jani. It's called Jani. Nojani. Down that area where Pastor Sibuka comes from. Gone ko pastor Seboka a tswang teng ko la. I'm not sure how to pronounce it. So the pastor was a young man who was not a member of the church. Jaanong moruti na tsamaya le kawana le leloko la kereke. He was invited to go to the camp.
na le ko hela ka rena la le tsora a go tsenella camp meeting The pastor had an accident on the way, go nna le kotsi mo tseleng and the young man died. mosimane wa ba ka go tlhoka lesego a ba swa It became a big issue because the conference did not even know that this young man was authorized to be helping the pastor e be to nna sort out the e camp be issue. nna thangele tona ka ruta le ka ona le ne go senopo o ihilwe teta ya gore o ka ya gone kwa But by God's grace, mme hela ka lesego ka lerato la modimo and they sorted and helped out go with the la issues. gore division ya tota sengwe le sengwe se se hela kagiso But it delayed because they had all the legal that had to be taken. gona gore ne ga tsaya lebaka ka le sengwe Authorized to help with that situation. gore pele ga ba ka nna le teta ya go thusa mo seemong seno seo se nagile And the parents were not happy about it. mme batsadi ne ba sa itumedisa ke seo seo go thelele But by God's grace, the church stepped in from the higher ka office. utlwele botlhoko ja modimo kereke ne ya tsena ya baka tsena So even pastors must be careful and make sure that whoever they take, which are associated, need to have clearance, and the jaanong le church bone must. baruti tshwanetse gore ba so se ba sele thoko ba bone gore ga ba tsamaya motho kana a go thusa mo sengwe le sengwe se ya go se siame se hitisitswe se tsamaile sentle. So for now, let's keep it at that. We will continue this afternoon. I'd like to close now and continue this afternoon. We can continue this discussion in the Bible study. Re tana mo re tswetse gore tete re mo motshegare mo tshokologong re ta re se re tsweledisa ga re emeng teng. Yes, and before I close now, I just want to say the Bible studies that we have in the afternoon, Jaanong pele ga ke tswela ke tayo kore go na le Bible study mo tshokologong. we learn a lot about these issues. Ra utlwa thata ka dilo tse. Unfortunately, people don't turn up for Bible studies. Jaanong mme gantsi ka maswabi batho ga bate ga go bua ka Bible study ga gona batho ga bate ka bokete ya ka letetse jaana. The afternoon Bible study, you'll find between 5 and maximum people. Ka Bible ka nako ya Bible study mo tshokologong ga itlhela batho ba tala seata hela ba le bathano kana ba le lesome le bothano hela. A lot of these issues can be discussed in those Bible studies Jaanong mme kana dilo tsa mohuta o tshwana le one o tsene re di bua ke tsela gore re ka di bua ka yone nako yone eo because they pertain to what the church is required to do. They pertain to issues which the church needs to know. ke dilo tsa gore batho ba tshwanetse gore ba se itse kana se tshwanetse re ka se dira. Because Bible studies are not just a study on its own. Ka re tota Bible studies a se gore ke yone hela ka bo yone. It's got to be taken out and acted in the life. E tshwanetse re e tsamaya e tsewe go e be e tsengwa gape le mo botshelong. So let us leave it there. Time is gone. We need to just go through the lesson study. A re emiseng gone go nako e re siile re tsene mo lesson study. And then we shall go in and continue the training for the day until this afternoon. Re ta re tswelela gape go ithelela mo tshokologong. And I'd like to start the training around about 3 o'clock. Boraro ke gone ke re simolola gape re tsweledisa yone training e. So please be here. Jaanong ra le kopa We have a phuthego lot. gore le nne teng. We have a lot to do. Re na le ntsi tse re tshwanetse gore re di dire. Training all the departments are not easy, and the time is very short. Ga go bokete go dira training e ntseng jaana o lebile maphata otlhe tota go bokete. Just imagine we've got about 35 departments. Bonang hela re na le maphata a le 35 kana masome a mararo. We le won't be botlhano. able to the Ga departments. ke ra gore lephata lengwe le lengwe ke mo letsatsing le lengwe hela. In the very short time we are given.
le mo nakong yone e khutshwane e re hilweng. But we shall see what we can do to generalize, to help each and every department, Mme re tla bona re tla dira yang gore re thuse mo ra ka re go ntse le maphata otlhe so that we can function. gore re kgone gore ka tswelela. It's not just for leaders, Ga se gore ke a baeteledipele hela nye ya rona, it's for the whole church. ke a kereke ka kakaretso yotlhe, So that you may all know what to do as leaders gore of le the church. itse gore ya ka le baeteledipele ba kereke le tshwanetse go se dira ke eng. And may God bless you all. A Modimo a le tshogatse lotlhe. Shall we sing that song 163 again? Is there a chorister here? May we sing 163? 163. And then I'll ask our elder to close for us in. Yes. Before you sing, elder, situation of the classes, are they going for classes? Or we're going to have a summarized version? Because Sabbath school, I don't see Sabbath school department here. Is there anybody from Sabbath school here? No. Machamba, you'll summarize first, eh? Or are you ready for to summarize the lesson? The lesson study. Yes, I can summarize. Okay. No, it's fine. We have sorted that out. Blessed are the undefiled who walk in the law of the Lord, those who keep his testimonies and seek him with all of their hearts. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Open now mine eyes, O Lord, that I may behold in your word truth and wisdom, life eternal, and seek you with all of my heart. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way.
kisah kitayam itu dileho muikanyam kikakulu khelwa kuri unkabetsi kalefari Jesutam kocha kotem Jesutam kocha tilem Itala ebu ikanyo Kikakulu khelwa lusu Itu melatau lonya kwen Kirata ene angkokham Munati khurata kakwen Huite pisitse Calvary Jesutam kocha kotlen Jesutam kocha tilem Kitala ebu ikanyom Kikakulu khelwa lusu Kitamayahu si poifo Witumelong momu looking Tulu felong ya ubona Jesotala me Calvary Jesotam khotam Jesotam khotile Kitala Kitala ya Kikakulu khelwa lusu Jesutam kocha Jesutam kocha tile Kitala Kitala ya Kikakulu khelwa lusu Pana yaanong Israela a hela a kopana le morwa gagwe gore a ba hela a kopana le morwa gagwe Josefa. And if you go to Genesis 45:28, Ha re ya go Genesis 45:28. ke ba lona ke bone. Ke yone e bala, it reads as thus, and Israel said, I am convinced my son Joseph is still alive. I'll go and see him before I die. Israel a bua yala gore ke a dumela gore morwake Josefa o santse a le mo botshelong. So let us remember that Joseph had stayed for a long time in Canaan, knowing that his son Joseph was dead. I think we know the background to the story. Re itse gore Bible ya re tlhalosetsa gore tota
kana Jakobo o na nna ko Kanana ena a tsere gore morwa wa gago ga a sa tlhola a le mo botshelong hela But- ya ka thuto ntse re bolelela. but now everything is exposed. He knows that his son lives, so he's going there to Egypt. Mme ka jalo yaanong ba bolelelwa gore morwa wa gago sa ntse a tshela a ba hela a tsaya tshwetso ya gore mma ke mo latele ko Egipto. So he has waited for 22 years. O gate o na a leta ngwaga tse 22. 22 years is a long time. Ke dingwaga tse di telele You thata. can have a child, O kgona go nna le ngwana and for that amount of time. le ngwana ba hela go la nna ngwaga tsene tseo. So 22 years of waiting, not knowing, but finally he goes to Egypt to meet with his beloved ngwaga tse son. di telele tseo a ntse a sa itse la le sepe mme kwa bohelong ra bona gore o hela a kopana le morwa wa gagwe. So we are told that 70 of of Jacob's family went to Egypt. Be re bolelelwa gore ba lelapa la ga Jakoba ba le 70 bana ba ya kwa Egipto. But we are told again in Acts that is 75. Ditiro yone ya re 75. And that should not trouble us, because they say that in Acts, the Greek translation or the Greek manuscript called the Septuagint was used. So probably that is why the numbers don't add up here. Tota mme a sa tshwana gore re tshwenye ka gore go ne ga dirisiwa kapetana e sele ya segerika e ne e dirisiwa ka nako eo. Then we see Jacob. We see that Jacob's prayer has been answered. Re bona jaana gore thapelo ya ga Jakoba e arabilwe That they went into Egypt gore ba ye ko Egipto. and settled in the land, in the portion in Goshen. E be ba hela ba nna gone mo lehelo le le buang go te Goshene leo. We see Jacob blessing Pharaoh, Be re bona the king of Jakoba Egypt. yaanong a se go hatsa Faro kgosi ya Egipto. And then after that, we see Joseph once again blessing Joseph's sons. Be re bona gape Jakoba a tswelela gape a se go hatsa bana ba ga Josefa. We can find that in Genesis 48, 15 and 16. Re bona But you will not read mo it. ditemanang tsone tseo ga rena go di bala. The adoption of Joseph's sons. E le gore a batsa gore e nne bana ba gagwe bana ba ga Josefa. And we see how he blesses them. Re bona ka ha ba se go hatsang ka teng. He blessed the younger much more. He blesses Ephraim, the younger one, with his right hand. Re bona a hapanya mabogo a se go hatsa yo monyenyane. Because he was saying the younger one would be greater than the eldest. A ba re yo mo motana o kena ta nnang mogolo thata go na le yo And we motona. can remember that even during his case, he deceptively took the birthright from his brother. Re bona hela e nkete ke moriti wa se se neng sa iragala ha ne a tietsa mogolo a tsaya tshegohatso. Okay. So then Jacob blesses his sons. Jaanong Jakoba ba se go hatsa bana ba gagwe. That one is in Genesis 49, Yeo e mo go Genesis kgaolo ya 40 le borobabongwe. 1 to 29. Temana go simola hela ka ya ntlha wa ko ga 20 le We see borobongwe. Jacob is about to die. He's an old man right now. O setse a tsogetse tota go gile go swa. So he's blessing his sons, O se go hatsa bana ba gagwe. but their characters. Mme dipopego tsa bone. Because as parents, we know the character of our children. Ka gore ha re le batsadi re itse dipopego tsa bana ba rona. I've never seen a parent who does not know the characters of his children. Ga ke itse ke bone motsadi upe o sa itseng gore popego ya ngwana wa gagwe e ntse yang. You know your child. Re itse bana ba rona.
And this is what Jacob here is doing. He blesses them according to their character. ke sone se e leng gore jakobo ba se dira o ba segogatsa ka ga dipopego tsa bone di ntseng ka teng. And then you can read it from Genesis 49. We cannot read it because it's long, but each one of his children get the blessings that are according to his or his their character. Ga re ka ke re bala ka re etelele mme re a bona gore mongwe le mongwe wa bone o bona tshegogatso e leng gore e tsamaelana le popego ya gagwe. And then the last Thursday lesson deals with the promise, the hope of the promised land. Yaanong thuto ya la bothano e re bolela ka tshologhetso ya kana ya ka tshologhetso ya lehatshe le le tsweleditsweng. We see Jacob finally dying Be re bona yaanong jakoba a helela tlhokagetse after the blessings, morago ga a sena go sogatsa bana ba gagwe. which was really a good thing. Ke seo se e leng gore se molemo. Then in Genesis 49, A re lebelela mo go one kgaolo ya masome a mane le borobongwe. Joseph issues or tells his children how he's going to be buried and where he is going to be buried. O bolelela bana ba gagwe gore wa go bolokiwa ka tsela e ntseng jang. He's going to be buried in Canaan. A bua gore ke batla gore ke ye go bolokiwa ko Kanana. And his last words, Mahoko a go a bogela. his children accomplished. Mahoko a gagwe ba ne ba tshegetsa. Even Pharaoh let Joseph and all the entourage go to Canaan to bury Jacob. Le re bona le Faro a letella bana ba gagwe gore ba ntshe mophato o tsamaye le bone gore be go boloka Jakob. But after the departure of Jacob, Irile morago ga Jakoba the brothers that remained, yaanong bana ba gagwe ba e leng gore ba ne ba setse. you know, they had planned. They sold Joseph into they sold Joseph to the Ishmaelites. Re itse gore ba ne ba rekisa Josefa ba mo rekisetsa ba Ishmael. And all the events that happened Le tsotlhe ditiragalo tse di diragetseng until morago. their move from Canaan to Egypt. Go itlheleng ba tswa yaanong ko Kanana ba ko Egipete. They thought that now that our father is dead, Joseph is going to punish us for what we did to him. Yaanong ba tshogile ba re kana gongwe Josefa na a tshaba rra rona hela gongwe wa go ya monong wa go hela a ipusuluseditse mo go rona. So they went to him. Ba ne ba mo latela. You should remember that Joseph held a very powerful position. Re ska ra lebala gore kana Josefa go ko Egipete kwa e ne le moeteledipele yo motona. And this teaches us one thing So se se re ruta so se sengwe. with our brothers, our siblings. Gore le rona ha re na le bakaolengwe ba rona ba rra rona. If you hold a powerful position wherever you work, Ha ile gore o ra maemo kana o mma maemo ko berekang teng. you should not take that position and oppress your siblings. Ga wa For tshwanela whatever gore o reason. tse maemo a wa ise ko lwapeng. Because Joseph told them, I have indeed forgiven, I forgave you everything that you have done. Ka gore o na ba bolelela gore nna ke le itshwaretse sengwe le sengwe hela se e leng gore le ne la se ira mo go nna. But these days, siblings within families are not like that. Mme re a itse gore mo malatsi a re tshela mo go one tota ga re tshedila se sentle re le bana ba motho a le mongwe hela. Some would like to dominate others because they have position. Ba bangwe ka gore yaanong ba na le maemo hela a ko godimo mo setšhabeng ke gore ha ba tsile thako go lla sa bone. You can imagine, or Joseph was one of the youngest. Re kgona go bona gore Josefa ne le ene mongwe wa ba banyenyane thata. But even then in our family, some of the younger siblings, because they have positions and maybe their brothers or sisters, they didn't get the education, they believe that now they are dominant. They can do anything with them the way they want. Even in our Christian
families, these things are there. Le mo sekereseteng hela ra bona go a diragala hela ga ke na le mogolle hela yo ko seroe hela yo e leng gore gongwe ga a rutega ga ke tsena kwa yana go raya gore ke a mo pinelela ga ke mo helaele chance. So this lesson here teaches us that important aspect that we have to be humble E re ruta gore re tshwanetse gore re nne boikobo bakaoleng and work together with our siblings. re berekisane sentle le barwara rona Forgive le them bakgaitsedi a rona. where they have wronged you, ga e leng gore ba ka tswa ba sa go direla sentle teng ba itshwarele. and then be a harmonious family of God. Nnang lelapa la modimo le e leng gore le kopane le nitane. I think that is the most important Ke aspect thuto of e tona this thata part of e leng gore Genesis. ra re ithuta mo thutong yone e re e bonang e ya gompieno ya Genesis. So that is what we learn. So the book of Genesis, if you look at it, it has important lessons for all of us. Lekwalo la ga Genesis a re tswelele re ntse re le bala le na le dithuto tse dintsi tse e leng gore ka di ithuta bakaoleng. We will take only one question. We don't have much time. The question is asked gore Joseph had asked his brothers to tell Pharaoh that they are what? They are farmers, they are headmen, pastoralists. Was that seemed like a deception? So the question is asking, why did they have to do that? I think they had to do that because Joseph was afraid we are saying if there are among your brothers here that are among that they have talent, they can now take care of my cattle. And Joseph was simply doing that so that he knew the temptations that could be through intermingling maybe with the Egyptians and then getting maybe even forgetting about their religion. Remember, they were only 70. And when they go there in isolation at the land of Goshen, it was a fertile place, a good place for them. They would be separate from the children from the Egyptians who could make them lose their religion. I think that was the basis in which Joseph did this. Karabo e ya re tota kgang konokono e ne e le go leka gore e sireletse tšhaba e ya ga Iseraela e gore e se ka hela e kopakopane le maegepeto gore ke re ga ba ya ko lehelo la Goshen e be ba bopagame e ntse le tšhaba e le nngwe hela e kgone gore e tswele e bopagane go se ka ga nna le manyalo a go nya le maegepeto mo teng. I think let us end here because we don't have much time. We have used time that is not ours. Let us end it here, and we can take it maybe sometime. Thank you. Ra leboga re ta ema gone ho. Elder Gitunga can pray for us as we close.
Amen. It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is so uncertain. Learn to walk by faith, but you give me a promise that you will never leave. You will lead and guide me, and Lord, I do believe. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will have called me. I'll answer. Lead, Lord. I will go. Lord, your plans for me are perfect. I never need to fear. And although at times I'll feel alone, know you are near. My heart just wants to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I will follow all the way. Lead me, Lord. Lead me, Lord. I will follow. I said I will follow. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Take my hand, and I will go. You have called me. You have called me. I will answer. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Oh, lead me, Lord. Lead me, Lord. I will follow. I said I will follow. Lead me, Lord. Lead me, Lord. I know you're too faithful. I promise to go. You've given me. I will answer. I will follow. Lead, Lord. I will go. You have called me, Lord. You have called me. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is pain. You will never leave. You will lead me, and Lord, I do believe.
plans for me perfect. I never need fear. And although at times I'll feel alone, I know you are near. My heart just wants to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I will follow all the way. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. Take my hand, and I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Oh, lead me, Lord. I will follow. I said I will follow. Lead me, Lord. I know you're too faithful. I promise I will go. You have called me. You've called even me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Have me, Lord. You have called me. You have called me. I will answer. Me, Lord. I will go. It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is so uncertain. I learn to walk by faith, but you gave me a promise that you never leave. You will lead and guide me and lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Lord, your plans for me are perfect. I never need to fear. And although at times I'll feel alone, I know that you are near. My heart just wants to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I will follow all the way. Lead me, Lord. Lead me, Lord. I will follow. I said I will follow. Lead me,
Happy Sabbath, church. Phuthego, amen. It's really cold, eh? Emakat. I'll only stop there. But to welcome everyone on this very auspicious and very special Sabbath. Gato la amogelwa ba gaetsho mo sabateng yo hapegileng yo molemo yo. But of note, we'll also like to recognize the presence of Mama Mali, who hasn't been. Ga godimo ga mo ba gaetsho re lemoga boleong teng jwa ga Mamba Mali yo re itseng gore o ntse a sa tsoga gona nnile le mo. Into the announcements. Ba gaetsho re tla tsena mo dikitsisong tsa rona. Ale Mosha would like to come and make an announcement or We have a youth from SBC who represents the committee for the ambassadors to come and make a promotion for their camp. I greet the church of God in the wonderful name of Jesus. Amen. La Dumedisi. I greet the church of God in the wonderful name of Jesus. Amen. On behalf of the Ambassador Subcommittee, we have come to promote the upcoming School of the Prophets camp. Ele ba lephata lone la ba ambassador ko SBC ba tsile go tla go le itsise ka kampa yone e tla bong e le teng e bidwa go the School of Prophets. We come with a very powerful theme for this camp. O tla le bolelela gone gore yaanong setlhogo tla bo e leng. Our theme for the camp is I Will Go Sabbath Reconnection. Ba bannyane ba e tlhalogantse bagolo ga ke tso ke tla ra ke re mme ga tera sa ba wela. Yes. We derived the meaning of this looking at the fact that we yearn for a reconnection with God. Gate kgang ya setlhogo se itlile ka gore re letsa gore re nne le tomagano gape le modimo. Taking up the charge that the youth will go and complete the work. Re tsaya kgang ya gore bašwa ke bone ba tlong ba hetsa tiro. Our camp is in Nyangani, Ka parona e tlo le go ko Nyangane. and our camp, the camp fee and registration is 600, inclusive of the meals that you will take and partake of throughout the camp. Nya gate ga go turi ke 600 pulanyana hela. O tla bonga tsenga go tlhele dijo le sengwe le sengwe tlo se tsa ko campeng. Our camp will also have a registration package that will have a what we'll call our textbook field manual. Jaanong gate go tla bo gona le yone textbook yone tla bo le hiwa kana dikwalo dingwe tsa tla di hiwa. It will comprise of all the information that we will be using at the camp. Bukana e tla bo e tshwere sengwe le sengwe se tla bo le se ithuta gone ko campeng. For our various workshops and skills training. Go tswa mo go tsa what are workshops ka Setswana? Dipuisano. Oh, okay. Amen. That these, just to name a few, we have homiletics and hermeneutics and interpretation. Go tla bo gona le yone kgang yone ya gore batho ba ithute gore Baebele e balwa jang e rerwa jang. And there will also be interpretation, meaning that we will also learn the art of interpretation. Re tla bo re ithuta gape le gore re ka tlhaloganya jang Baebele, re ka ranola jang Baebele. Oh, interpretation as an go toloka. Yes. Our deadline for payment and the registration is on the 4th of July. Gate le be le duetse ka di 4 tsa ga July. Our dates for the camp meeting are from the 15th to the 19th of July. Mme kampa e tla be e simolola ka di 15 go ema ka di 19 tsa ga July. Be blessed and let us. Oh, yes. And also, our theme is comprised of two parts.
setlhogo sa rona se na le dilo tse pedi mo go sone. Our main theme is I will go Sabawell reconnection. Hela ka go buile go te ke tla tsamaya e be re Sabawela e be re boa re nna le tomagano. But also, we are youth and we love enjoyment. Ka gore re bašwa re rata monate. And the second one is hashtag go tla nna late. Yaanong gate go di hashtag e be go nna le lete gape gore go nna monate. Parents, ambassadors, I encourage you to pay and please attend this camp Go lebega le 600 pula o tla nna monate. because we will Sabawell our reconnection with God. Re tla bo re Sabawela. And above all else, go tla nna lit. Mogolo bile wa itse re lete re ra jang. Ne ke mo gakolola not to forget hashtag go tla nna lit. Ke yone e ke e ratang. We even reminded him not to forget the hashtag. Go Nna tla ke ba late. Hela. after the humanistics, the homiletics, the interpretation, go tla bo go nna lesedi mo go rona baeso, go tla nna lit. Ha se monate hela go it will also illuminate. Ambassadors, all feet should lead to Nyangane. Maambassador le kopia gone gore le bi dinao ko Nyangane. Then thereafter, we have camp meeting in August from the 14th to the 21st of August, and to go and connect that light. They haven't given us the theme. Tla bo re ganeng ya 21. Adventist Church creators for the beauty of ages as well as bringing us as families, because this camp meeting ya go re tlisa as a family. Ke rata phuthego ya sesala ka gore nna e akaretsa mongwe le mongwe. Ga ba hetsa anong ba gopola ba gore anong ba ye go motlaganeng. Rammalai is here, who is in the personal ministries. Give him your name for Le ha ntse re sena le Amy gompieno na re Rammolai kana red team le bone. the next announcement is about the deadline of Adventist church management system, which is December 22nd. La gakolola gore ikwadiso mo systeming yone ya phuthego e maka December. The church la ka ba gaetsho. Le tla bona mme Magobagoba ke ena mokwadisi. Register with me so that your name is in the registry of the Seventh-day Adventist Church worldwide. Gore le kgone le kwadise mme maina a lona a kgone go kapiwa lehatshe ka bophara. So that when you want to relocate to Australia, there would be no need for you to have your name manually ko Botswana. All we simply do is we get in the system, and then within a period of time, your name is with you in Australia. Gore ha o ka ira o ye ko mahatsheng a tsididi kana ka history la o bo thithonyana o ile ko Australia o bo kgona go kopa leina la go hela bo ntse go tsena mo systeming e be le isiwa. This one pertains to the publishing rally announced by Sid. We are going to be having that for literature evangelists and publishing leaders on the 9th of July. Kindly register with Malaysian at the conference. Ba bogatisi ba tlo ba na le bokopano bo tshegeditswe ke bona ba SID bo tlo bo tshwanetse ba ileng gore ke bareri ka dikwalo le ba ileng gore ba eteletse pele maphata ona a bogatisi mo diphetogo.
Malishane. Maleshane ko conference. Training for evangelists, yone is on the 7th, 8th. Ba rutang kwa lo bone ba tlo ba rutuntshiwa go simolola ka di 7 go ya mo ka di 8. The time would be 8 a.m. to 4. The venue is not announced yet. Ba tlo ba ko kopanong jwa bone ba tlo ba simolola ka 8 mo mosong go ema ka 4 mo Sokologo mme le helo a ise le buiwe. We are having Holy Communion on the 9th of July in the morning session. Mme ra gakolola gore ka 9 tsa July re tla re nna le selalelo And on mo the mosong. And on the 10th of July, at 8 a.m., we are going to have a church business meeting. Mme ka di 10 tsa July re tla re ya phuthego ke yona The church, church business meeting ka phuthego la kopero. are enjoying this training today. One of them to learn the purpose of the church, and one of them is the business meeting. Jaaka ntse re akola thutuntsho e ntseng re hiwa moso wa gompieno e nngwe e botlhokwa ke yone ya go re gakolola gore re na le gore re kopane as a business re le phuthego. Business meeting highest Ke gore mo phuthegong e tshwana le Motswedi ke yone e leng gore e lebelwa ko godimo ga tsone tsotlhe. You know, we might be held not unaccountable, not make you people to know what we have planned or you have sent us to plan as the church board. Ke gone anong ke ba re kgona gore re le he kitsiswa gore re le leitlho la phuthego ra bo re ntse re ditogamano tsa rona di eme jang gore le tle le kgone le itse. There are certain decisions that the church board cannot take without you having mandated them to. Mme gape re itse gore go na le tse leng gore ga le go di go itlhela e dumela gore di ka tsewa So you are the church. ke lona phuthego. So on the 10th, baptized members are supposed to congregate here to carry the church forward. Mme ra kopia gone gore ka di 10 ka 8 mo mosong e be rega. Sometimes we fail to carry out the business of the church because we do not correct. Mme kgang ya khora mo batho ba modimo nako tse dingwe ga re tsile go kopana e tlhela gore batho ga re lekane ka palo yo ga re meeting ga go felela. So we request you plan, save the 10th, 8 a.m. for the business meeting. Mme re ga o ntse o baakanya ditogamano tsa gago schedule sa gago o tlogele ene 10 July eno mo mosong ka 8 gore o mo tlogelele phuthego. We humbly pray that you pray for the Lord to clear your day of the 10th. Mme ra kopa bira lopa bile re rapela gore morena a le thuse le gone le tlogele di 10 a le empty. Transfer out, Ba ba tswelang kwa ntle which is going to be the first reading today. e leng palo ya ntlha gompieno. Sister Komoto Kobang wants to move her name from Motswedi Church to Lobatse Central. Kgomotso Kobang o tla ba suisa boloko jwa go tswa mo Motswedi a o isa ko Lobatse Central. We will do the voting in the next. Re tla tlhopha beke e tlang. Transfer in, Ba ba tsenang we have the name of Uyapo Mokhumutsi from Mogodisane Central to Motswedi SDA Church. re na le Uyapo Mogomotsi go tswa ko Mogodisane Central a tla mo Motswedi. We also
from Batse Central to Motswedi. A tswa ko Lobatse Central a tla mo Motswedi. So we will do the voting in the next Sabbath. Re tla tlhopha Sabbath se se tlang. Vacant post, we continue to fill the church because we should not work in limbo. Ntse re tsweletse ka go thiba diphatlha. We have the following names Re le maina a latelang for choristers: a baopedisi. Brother Tsepo Duncan, Brother Fikabasiane, Brother Leboham Mokalake, Sister Kungo Didimalang, Sister Olorato Vasco, Sister Nkumbwe Sinkala, Sister Ramea Tsoka, Sister Waiti Tekiso, Sister Benzuka Papa, Sister Emang Emading Khaitaju. Those are our names, and we shall be voting next Sabbath. Ke one maina ona a tla tlhophiwa Sabbath se se latelang. We also have the name of Sister Siwawa under Adventurer Department. Be re nna le Mme Sewawa ene e le wa barutintshe e le morutintshe ko Adventurer. We will also vote in the next Sabbath. Sabbath se latelang. And we are kindly requested to pray for the following members who are not well: Re kopa rapelle maloko a latelang ba ba sa tsogang. Sister Amy Baeti, Bill Manje. I understand he has been taken to Sidilecha. Le Res Manje o go dumelwang o go bigwang a le ha Sedilega. And we also have Brother Lincoln Mane. Le Lincoln. Those are the members that we need to pray for and visit where possible. Gore re ba rapelele ebile ha go kgonega re ba tlhole. And this afternoon, as usual, we have our Pathfinder meeting. Mme jaaka e le tlwaelo ka nako ya boraro mo tshokologong tle bo masupatsela a kopana. And training continues at 4 p.m. Le thutuntsho ya gompieno tlo ntse e tswelela ka nako ya bone mo tshokologong. And I would say that those that are here, because we are going to be having some election towards the end, so that when you get in, you really know what is expected of you by your Heavenly Father. Mme go se jang lona ba legano gore e tla re ga le go tlhophiwa ka September le itse gore o tla bo o tlhophelwa mo go eng gape go lopiwa eng mo go wena ke rara ko le godimong. So please come in the numbers. You have started it, finish it. Le simolotse heleletsang. So in the afternoon, pray that you have God's leading that you come here. Mme rapelang gore morena a nne a ntse le tshegeditse le mo tshokologong le gone go tla. Be blessed. The name to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha, watch them. They wondered why the death was buried for days. But he said he'll soon
went his way. And Martha ran to him. Then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him. Had said, is gone. Lord, don't ask why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive. When he's 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on time. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but yours not appeared. Friend, don't be. Eyes are closed, and we are in prayer. Heavenly Father, we want to thank you for your love and kindness this morning, and your goodness and your grace. As we come before you in worship, that you may bless us and lead us and guide us and speak to our hearts, that we may be transformed into that which you want us to be, to enter into the kingdom you promised us. May we grasp this promise of eternal life in Christ Jesus with both hands and with our hearts and with our souls and with our minds, for your name's sake, that we may see you in that kingdom to come. For Christ Jesus' name's sake we pray. Amen. Simply
Modimo rara, modimo morwa, modimo moya o boitshepo, mošokuo mmoloko wa rona re o amogetse. Re rata go go mmoloko wa rona, ga se ka bokgoni ja rona mmoloko wa rona go bo re le hano. Re kgona go lemoga mmoloko wa rona gore bangwe ga ba yoga, mme mmoloko wa rona e le ka go bo mmoloko wa me ba le mo dipitaganong tse re sa di itseng, mme rraetsho wena e le wena hela o ka tswang o itse mathata a bone. Rraetsho ra re mo mosong o mmoloko wa rona rata ke be phuthego ya gago ka kakaretso gape le ga gago mmoloko wa me, re be ka mo go haphegileng le bone ba ba seong hano mmoloko wa me. Ke re ke bana ba gago bao ba itseng mmoloko wa me, o itse bothata ja bone jo ba bo tsamayang mo nakong ya gampieno, mme rraetsho a ko o sebe-sebe le mongwe mo nakong e tshwanang le ye, gore rraetsho ba boele mo tempeleng ya gago. Rraetsho gone ga mmoloko wa rona re na le bannye le ba bagolo, re na le bana ba gago e bong bašwa mmoloko wa me, ba e leng bone ba o rileng ba tla o etsa tiro eno ye mmoloko wa me. Mme mmoloko wa me yo o bosula o itlhela a sa rate go bona bana ba gago ba dira mmoloko wa me, o ba tela ka mathata a mantsintsi mo lehatsheng, e le one mathata a gongwe a go tlhoka ditiro, mathata a lehuma mmoloko wa me le le tabeng le tseneletse, mathata a go tlhoka dikole mmoloko wa me. Bangwe bana ba rona hano ga mmoloko wa rona ra ba bona e le ba ba tlhokang bapati ba botshelo mmoloko wa me, e be nna gore dilo tse ke tsone tse di ba kgobang barapo mmoloko wa me. Mme rraetsho ba nonotshe mmoloko wa me, o ba bontshe segatlhogo sa gago ka mo go haphegileng. Go na le mananeo a dirilweng mo kerekeng eno mmoloko wa rona a re a lebogelang, gore mmoloko wa rona bašwa maitsebo a labotlhano mmoloko a iketetso ba na le thuto e e leng gore mmoloko wa rona di tseneletse mmoloko wa rona di ka re rutuntsha tsa re godisa mo semoyeng. A re dire mmoloko wa rona gore bana ba gago ba nne ba tsenelela dithuto tse, ka gore ke tsone tse di ka ba tsang mathata a bona a lehatshe. Rraetsho re na le hano le ba ba sa tsogang mmoloko wa me, mme re leboga jang go bona ene mmamba mali hano mmoloko wa rona, go ba re na le ene mo phuthegong mmoloko wa rona, ka re kile ra utlwalela bothata ja gagwe, mme ke yo mmoloko wa rona re mmona hano, yo bosula wa na dirile ka thata mmoloko wa rona gore a bone gore a mosote, mme wena mmoloko wa no a ba lebogo la gago la tshiamo. Ra re mmoloko wa me tswelela o mo nonotshe, o mo godisetse ruri gore mmoloko wa me a tswelela a ire tiro ya gago jaaka nna ntse a tswelela a e dira. Rraetsho re rata gape re ka mo go haphegileng re lemoge ene mmaseema mmoloko wa me, ga re kita re kgala
moankana wa gago mo o lwetse ka lebaka le telele mme ebile rona re itse gore go ka tswa go iragalang ka tokololo ka ngwana a gago mmolokwane mme rraetsho ra re a ko o dire mmolokwane ka botshelo jwa ngwana a gago mmolokwane gore mmolokwane o mo kakatolle mo diphateng tse di hisang tseo rraetsho rara re go lopile mmolokwane seabi sa masego le mathogonono re na le sebui gompieno e beng re thimo o tabong a le gapele ga rona mo mosong mono mo etelele pele o tlhatswe leleme la gago mmolokwane o taba a reketa a roroma mmolokwane mme mo nonontshe mmolokwane gore ka gone a kgone gore mmolokwane a re he molaetsa wa o bankantseng mmoloki raetsho re go lopile o taba a nna le o tolo kollelang puo go ya go ya mme mmolokwane le ene hela ka ga mo gaphegile o mo dirisitse mo malatsing a le mantsi mme le mo tsatsi leno le ke letsatsi le lengwe gape mmolokwane tswelela le ene o mo dirise jaana rraetsho rara re go lopile tswelela le rona go ithelela tirelo tse o se go gatse diphuthego tsa gago tsotlhe mmolokwane ga di tabeng di bitsa leina la gago teng mmoloko ya rona gore ka gone molaetsa o kgone o goroge e nne gone ga tiro ya gago e taoediwang ka ina la morano wa rona jesu re go lopile amen. Happy Sabbath, church. Sabbath yo molemo phithego. I'd like to welcome the visitors that are here today. Ke batla ke lemoge ba eng ke be ke ba amogele ba ba gane gompieno. In the absence of visitors, I'd like us to have our stewardship talk, followed by offerings. Re tla nna le puo ya bolebalebedi e tla bong e setse morago ke dikabelo. Kana o toloka. Ke thaka motoloki. Good morning, church. Our stewardship reading comes from Matthew 6, verse 20 and 21. May we please have an intro picture? Okay, thank you. We are reading from Matthew 6, verse 20. Re bala Matthew 6 verse 20. E balega jaana. It reads, Verse 19 and 20. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Six, 19 and 20. e balega jaana, se phutheleng mahumo mo lefatsheng, kwa go senyang motoutwana le morale teng, le kwa magodu a phunyang a utswang teng. E phutheleng mahumo kwa legodimong, kwa motoutwana o sa senyeng teng, le fa e le morale, le kwa magodu a sa phunyeng go utswa teng. We worship God using our resources. Re obamela Modimo re dirisa ditsompelo tsa rona. Because our treasure is the most secure when we store it in heaven. Ka gore dikhumo tsa rona di beilwe ko legodimong. The Bible reveals that in the end, the elements will be destroyed by fire.
Baebele e supa gore dilo tsotlhe ko bohelong di tlile go sengwa ke molelo. The earth and everything will remain bare. Lehatshe le sengwe le sengwe go tlabe go sena sepe. All possessions will be of no use Di tsa rona tsotlhe di tlabe di sena mosola because they will have no value. ka gore di tlabe di sena boleng. These events will represent the most severe recession Ditiragalo tse di tlabe di supa kwelotase ya itsholelo, ya kwelotlase ya itsholelo which has ever been experienced by human beings. ye e leng gore ga ise e bonwe ke gope mo lefatsheng. Peter invites us as readers Peteri o re bolelela jaana to take these things go tsaya dilo tse seriously, ka tlhoagalo, but we are going to have to go through fundamental changes. mme re tlile go nna le go hetoga ga dilo. So now, what type of people do we have to be in this case or in this event? What type of people do we have to be during this time? Mme re tshwentse ra nna seng jang ka dinako tse. In a time of inflation, prices normally double. Ka nako ya go sa iketleng ga ledi madi a hetoga. Prices normally double in hours. Madi a hetoga ka letsatsi. In some places, individuals have to carry their money in a wheelbarrow to go shopping. Mo dinakong tse dingwe batho ba tshwentse ba tsaya madi ba a ya go a fetola. And at times, people have to line up for hours to get commodities. Mme nako tse dingwe batho ba tshwentse ba emela go tsaya di tsa bone. And as a result, the population and investors would lose faith in the God of heaven or in the local currencies. Mme ka jalo batho ba hella ba latlhegelwa ke In the local currencies. mo mading a e leng gore ke a selehatshe. Sometimes they want to exchange their devalued currencies for new currencies. Nako tse dingwe ba batla go go fetola ledimo go le lengwe. Or start using foreign currencies. We've seen that happening to our neighbor. Ke tla simolla ke dirisa madi a e leng gore ke a batho ba a mahatshe a re bapileng le one. In a recession, sometimes countries Ha o try to change their currencies or use foreign currencies. Ha go ntse jalo mahatshe a fetola madi a bone. And I was saying we have seen that happening even in our region. Mme tseo di a diragala le mo lehatsheng leno. Now, what can we do? Jalo re ka dira jang? There's no need to go back to the market because the money will be valueless. Ha gona mosola gore re boele gape ko dibankeng tsa rona ka gore madi ga ana boleng. So the time is now that we have to use our resources to worship God. Jalo re tsentse ra dirisa di tsa rona go obamela Modimo. This week, as we worship with our tithes and regular offerings, Beke ha re dirisa di tsa bosome tsa rona. we have another opportunity to exchange our perishable resources by being a blessing. Re tsentse ra dirisa dilo tsa rona tse e leng gore di a nyelela go leboga Modimo. When we give our offerings, we are being a blessing to someone whose this tithe and offering is going to benefit from. Ga re ha di tsa bosome tsa rona ra be re thusa yo e leng gore ga a kgona go ntsha. May God bless us as we worship Him with our tithes and offerings. A Modimo a re sireletse ebile a re segofatse ga re ntsha di tsa bosome tsa rona.
lifika lelolomile uruti kwa go mogote moetedi wa rona pele tsatsi ja phefo. Shall we pray, church? Our gracious, kind of loving Father who art in heaven, Father, we want to thank you, Heavenly Father, for each and every blessing that you have been stored in our lives, Heavenly Father. And Heavenly Father, we want to thank you for the hands that managed to give and those who didn't manage. Heavenly Father, may you bless them, Heavenly Father, and bless everything that you've been brought to your house, Heavenly Father. Father, we thank you, Heavenly Lord. In Jesus' name we pray. Amen. We shall have our season of prayer followed by children's story. Re tla nna le nako ya thapelo, morago ga moo e tla salwa morago ke polelo ya bana. A re rapeleng molekwana yo o ko legodimo Jehova, re ikobetsa gape le ga dinao tsa gago rara ka re lemoga a bogolo ba go Morena go bo o kgontshitse baleuhi ba ba tshwanang le rona Morena go ta go obama mo digata sa ga dinao tsa gago Jehova. Re gakologelwa tholo ya gago ga letsatsi lone leo o rileng re go gakologelwe re go obamele ka lone Morena. Moleko wa rona yo o ko legodimo Jehova, ra re toto le kgaleletso di a go tshwanela Morena ka madi a gago Morena a tshologile mo mokgorong Morena go boloka rona baleuhi Morena. Re ba camp meeting e tabeng e tla Jehova e tla re tsosolosa mo semoweng Morena ka gone go hitile dingwaga tse 2 Morena bolwetse ja corona Morena bo thibetse bana ba gago go kopana Jehova. Mme moloki wa rona mare tshwao tha ga Satan Morena a tabong a leka gone go thibela camp meeting Morena ra kgapela nte ka leina la ga Jesu moloki wa rona. Dithulaganyo tsotlhe Morena re di tshwela mo diateng tsa gago Jehova mo tirong e masisi e buang ka mewa ya bana ba batho Morena le polone. Moloko wa rona re rapedisa phuthego ya gago ke Morena, tshelamo ya gago o boitshepo Morena o bule dipelo tsa rona ra tere halo go la gago le rona Morena go nna le phetogo mo matshelong a rona, mme ba re tshelang le bone ba lemoge ra rapela. Amen.
Good morning, children. Dumelang bana. Good morning, children. Dumelang bana. How are you today? Le ikutlwa jang gompieko? How are you today? How are you today? How are you today? Fine. How are you today? Okay, my name is Umi, Ke nna Tumi, ke ene Tumi. and I'm going to tell you the children's story for today. Ebile ke a go le bolella polelo tsatsi jeno. Today we're going to learn about a young boy Gompieko ra go ithuta ka mosimanyana mongwe called Samuel. Called who? o bidiwang Yes. Samuele. So Samuel's mother Mme wa ga prayed Samuele o ne a rapela for God to give her a child, gore Modimo a and God listened to her prayer. o na a utlwa thapelo ya gagwe. God did, Modimo o na a dira jang God, ya gagwe. and God gave her a son called Samuel. Mme Modimo o na mo fa morwa a bidiwa Samuele. And Samuel's mother Mme mme wa ga Samuele took back Samuel to stay in the temple o na a tsaya Samuele gore a ye go nna ko with tempeleng the priest Eli. le moruti Eli. And Samuel stayed in the temple and did the duties of God. Samuele o na ya go nna ko tempeleng a dira ditiro tsa Modimo. What do we do when we come to church? Re dira eng ga re tla kerekeng? Tell me, what do we do when we come to church? Re dira eng ga re tla kerekeng? Okay. We pray. Yes. Ra What do we do when rapela. we go to church? Re dira eng ga re tla kerekeng? Yes. We pray. Ra rapela. Yes. What we do? Re dira eng ga re tla kerekeng? Our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. Thy power and the glory. Amen. Amen. We also get our daily bread. I get it. Daily bread is listening to God's word. I get it. So Samuel grew up in the temple. I get it. Like baby Genesis, like this. I get it. O na nna mo tem- o na goletse mo Yes. tempeleng. And he grew in favor. He grew strong and tall and in favor with God and in favor with men. Ba nna mo tumelong ya Modimo. A ba ratiwa ke Modimo, a ba ratiwa le ke batho. And he was loved by God and people. So, as your parents, your mummies and you to church, I get it. Jaaka bomme ba lona bontate ba lona ba le tlisitse mo kerekeng So that you grow up in the fear of I gore get it. le gole le mo go dumeleng mo Modimo So that ebile le you mo may learn boifa. to pray, Gore le ithute go rapela, you may learn to stand still, gore le ithute go itsetsepela, you learn to read the word, gore le ithute go bala le go gola Modimo, so that you may grow strong gore le gole le nne thata in the fear of God, mo poifong ya in Modimo, favor of God mo favoreng ya Modimo and man. I le get it. mo bathong. Yes. So we must thank God that we know that also baby Samuel grew up in the Lord, and we too we shall grow up in the Lord. Re tshentse ra leboga Modimo gore a re godise mo poifong ya gagwe. Amen. Who wants to pray for us? Ke mang yo o batlang gore rapella? Somebody else? Yes. Pray for us. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom. Amen. 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 I get it. Yes. We love your story. Yes, we do. Thank you. Yes, we do. So count against you, my
At this point in time, I'd like to introduce Re thaikena a tshwereng gompieno. our preacher today. Hello. Our preacher today is Mr. Team. Moreri wa rona gompieno le tamana ga ema ka dinao ke mogolwana wa rona. My interpreter today is Mama Kalak. Motoloki ke nna. Our first prayer was given by Matsekiso. Mme Masekiso ke ena a re hileng thapelo ya ntlha. At this point in time, we shall have our sermon. Re tla reetsa thero. Happy Sabbath, Motswedi Church. Sabbath e molemo phuthego ya Motswedi. It's good to be in the house of the Lord, amen. Go molemo go nna mo ntlong ya ga Jehova. Thank you to me for that message to the children about Samuel doing the work in the house of the Lord. Ra leboga Tumi ka molaetsa o wa ga Samuel a dira tiro mo ntlong ya ga Jehova. When we come into the house of the Lord, we have to do the work of the house of the Lord. Ga re ta mo ntlong ya ga Jehova re tshwanetse re ire tiro ya ntlo ya ga Jehova. My message today is about leaders chosen or selected of God. Molaetsa wa me gompieno ko wa baeteledipele ba ba tlhophilweng ke Modimo. I'd like us to turn to the book of Exodus. Ke batla gore re ye ko lekwalong la diphudugo. I'd like to start with chapter 16, verse 4. Re tla simolola ka temana ya 16, kgaolo ya 16 temana ya 4. It says here, then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my way or walk in my law or not. And it shall come to pass, verse 5, it shall come to pass that
want to prove that you are willing to walk in my law. Modimo a re ke batla go bona gore o tsamaye mo dikgatong tsa me, That you are willing to be obedient to me. gore o kgona go nna kuto mo go nna. Most times we get so agitated and so desperately into a situation that we forget about God and we despair and become discouraged. Dinako tse dintsi re tabo re tsena mo sepiteng re be re helela re kgobega marapo. So when we look at how God chooses leadership, Ha re lebelela ka ha Modimo a thophang boeteledipele ka teng, He chooses them from among His people. o ba thopha ha gare ga batho ba gagwe. He does not choose somebody outside unless that person is His. Ga a ka ke a thopha motho go tswa kwa ntle ga motho yo e le wa gagwe. So God has got a specific purpose for each one of us. Modimo o na le lebaka le le emetseng mongwe le mongwe wa rona. So the question, Potso e botswang gone ha, what has God in store for you and me? Modimo o go beetseng o mpeetseng. What is your purpose in this church? Tiro ya gagwe e mo phuthegong e. The purpose of Samuel was to do the work in the temple. Tiro ya ga Samuele e ne le go dira tiro mo tempeleng. He became the greatest leader Israel ever had. O na nna moeteledipele yo Israele yo mogolo go gaisa baeteledipele ba Israele a kile a nna bone, By being obedient to the will of God. gore a ba nnile kuto mo go rateng ga Modimo. What is your purpose in the church? Jaanong wena tiro ya gago lebaka la gago ke eng jaaka o le mo phuthegong jaana? Let's look at the story of Moses. Lebelela polelo ya ga Moshe. When Moses came out of Egypt Ha Moshe a tswa ko Egipto with this great multitude of people, ka boididi bo ba he found himself with a lot of challenges. a iphitlhela a na le dikgwetlho tse dintsi. But God, being a friend to him, Mme jalo he Modimo e le tsala ya gagwe, gave him power able to judge his people from morning till night. a mo neela nonogo ya go athola batho ba gagwe go tswa moso go itlhela bosigo. But when you look at the whole story, Mme ga o lebelela polelo yotlhe, it was not good for Moses or the people. ga se gore ne go siametse Moshe le batho. So when you look at chapter 18, Ga o lebelela kgaolo ya 18, you see from verse 13, Moses was with his father-in-law and he was judging the people and advising and counseling the people from morning till night. Modimo a ba na le ratswalagwe mme a thola batho go tswa phakela go itlhela bosigo. And verse 14, Moses' father-in-law was not happy with the situation that he saw Moses in. Mme temana ya 14 e supa gore ratswalagwe Moshe a ba sa itumelela ka ga a bonang go ntse ka teng ka Moshe. God was using his father-in-law to speak to Moses. Modimo a ba a dirisa rraagwe gore a bue le ene. So in verse 14 of chapter 18, it says, when Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, what is this that you do to the people? Why do you sit here by yourself alone and all the people stand by you from morning till evening? E rile mogwagwe a diagwe Moshe a bona gothe mo go direla a re, ana ke eng mo go dirang batho? O dulelang o le esi mme batho botlhe ba thola ba eme ba go dikanyeditse go simolola go le ka moso go ya maitseboeng. Moses said this to his father-in-law because the people came to me to inquire of God. Moshe a raya mogwagwadi a re,
ke ka gore batho ba tla mo go nna ba tla go botsa modimo. Let's see the advice of the father-in-law to Moses. A re boneng kgakololo ya mogwagwadi wa gagwe Mose. Let's read from verse 16 downwards. Go tswa ka temana ya 16 go ya ko tlase. He says, when they have a matter, they shall come unto me, and I judge between one another, and do make known the statutes of God and his laws. That's what Moses is saying. Ya re ha ba na le mahoko mangwe ba le mo go nna, mme ke a thole gore gare ga motho le wa gagabo ke be ke ba itsise ditaolimo le melao ya gagwe. But his father-in-law in verse 17 says, the thing that you do is not good. Mme mogwagadi a go ya mmuša a moraya a re mo go dirang mo ga go molemo. You will surely wear out the people. Ruruta thorega hela wena le batho ba o nang nabo. And burn yourself out. O bo hela o lapile. He says, this thing is too heavy for you. A re golo mo go bokete mo go wena. For you alone are not able to perform it yourself alone. Wena o le nosi ga wa lekana go dira dilo tse ka nosi. This is the counsel that the father-in-law, or this is the situation the father-in-law saw Moses in. Se ke seemo se ne mogwagwadi wa ga mmuša a mmona le mo go sone. So when God gives us advice, let us take advice. Ha modimo a re gakolola a re tseng kgakololo. He says here in verse 19, he says, listen to my voice. I'll give you counsel, and God will be with you. Be there for the people Godward, and may you bring the causes unto God. A ko utlwa me ke tla go naya kgakololo mme modimo o nne nao ka re wena o emele batho ntheng ya modimo o ise magoko a bone kwa modimong. Verse 20 says, you shall teach them the ordinance and laws, and you shall show them the way in that they should walk, and the work that they must do. Ya masome a mabedi a re o ba rute ditao le melao, o ba kaele tsela e ba tshwanetseng go tsamaya mo go yone le tiro e ba tshwanetseng go e dira. What must he do? O tshwanetse gore a direng? He must show them the ordinance. In other words, the order of how things are done. O tshwanetse a ba rute ditao ke gore ba dire dilo jang. And the law. Le molao. And show them the way they must walk. A ba bontsha tsela e ba tshwanetseng go tsamaya mo go yone. And also the work that they must do. Le tiro e ba tshwanetseng go e dira. What we got to look at. Mo ke gone mo re tshwanetseng gore re go lebelele. He says, you shall provide out of the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place them over to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Gape mo bontsing jwa batho o lebalebe banna ba ba nonofileng ba ba boigang modimo, banna ba boammaaruri ba ba ilang papadi e sa siamang, mme o thome ba ba ntseng jalo mo go bone gore e nne balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo le balaodi ba 50 le balaodi ba 10. And let them judge the people at the seasons, and it shall be that every great matter they shall bring unto you, but every small matter they shall judge, so that it shall be easier for yourself, and they will hear, and they will bear the burden with you. Ba thole batho ka metha yotlhe, mme mahoko otlhe a matona ba le re mo go wena, mme mahoko otlhe a mabotana ba a thole ka bosi, jalo go nne bogego mo go wena ba rwale morwalo nao. It says, if you shall do this thing, God command you so, that you shall enter, you shall be able to endure, and all these people
will also go to their place in peace. Ha o dira selo se, ha Modimo o go laola jalo, ho ka bona go itshoka le tšhaba yotlhe e le yone e ta helong ga yone ka kagiso. So Moses hearkened to the voice of his father-in-law and did all that he said. Moshe a reetsa lentswe la mogwagwadi wa gagwe a dira gothe mo go buileng. So when you look at the leadership that God has set out, Ha o bona boeteledipele jo Modimo a bo thomileng, it is not God's order that one man should govern the people of God. Modimo ga a dira gore motho a le esi e be le ene a busang batho ba Modimo. God has set up a hierarchy for the church. Modimo o dirile thulaganyo mo phuthegong. The challenges we have at church Kgwetlho e re nang le yona mo phuthegong is because we do not adhere to the leadership God has put for us. ga re reetse boeteledipele jo Modimo a re We bonetse. end up having controversy with our leaders, Re hella re na le kganetsano le baeteledipele ba rona. and we do not take counsel from God through our leaders. Ga re tse kgakololo e tswang ko Modimong ka baeteledipele ba rona. And then we fail to do the work that God has set before us. Re be re palelwa ke tiro e Modimo a re e beetseng. God has given us a specific leadership structure and hierarchy. Modimo o re hile thulaganyo ya boeteledipele le ketellopele. Let's take it from General Conference. A re tse go tswa ko kgolagano kgolo. You see, General Conference now goes down to the division. E ya ko kgaoganong ya kgaolo. Why is it called a division? Ke eng go te ke kgaoganyo? Is there anybody who understands this word in our church called division? A go na le mongwe yo o tlhaloganyang kgaogano? It is called division because it is a division of the General Conference itself. E bidiwa kgaogano ka ntateng ya gore ke bontlha ja kgaogano kgolo ja ofisi kgolo jo e leng gore bo kgaotswe mo go yone. Each division that is in the world Kgaogano nngwe le nngwe e mo lehatsheng represents the General Conference. ke kemedi ya dikantoro kgolo. So when you look at SID, Ga o lebelela kgaogano ya rona mo borwa ja Afrika, yes, because it is our head office in Africa. ke yone e okametseng borwa ja Afrika le dithakathake tse di mo borwa. It is the General Conference in Southern Africa. Ke yone kantoro e kgolo e le mo borwa ja Afrika. Then when we come down to Botswana, what do we have? Ha re ta mo Botswana re na le eng? We've got Botswana Union Conference. Re be re nna le o kametseng Botswana jotlhe. It's confusing because now they say union. Go a tlhakatlhakanya ka gore go ta bo go te kgoboka. What is it uniting? E kopanya eng? It is uniting all the conferences in the country. E kopanya dikgaolo tse di mo lehatsheng. In other countries where there are many unions, Mo mahatsheng a mangwe mo go na leng di-union tse dintsi, they are uniting all the conferences in that part of the union. ya be e kopanya ditshingwana tsotlhe tse di mo kgaolong eo. So, example of Botswana Union is uniting North and South Botswana conferences. Mo Botswana union e kopanya borwa le bokone. So that means it gives space for Botswana to have Northwest Conference, Northeast Conference, Southeast Conference, Southwest Conference, and maybe Central Conference when the church grows bigger. Mo go raya gore go ha sebaka sa gore Botswana ba ka kgaoganngwa hela ka dikgaolo tsotlhe tse di leng teng mo lehatsheng. So if Motswedi Church and Brothers Church become very big and they can afford to be self-sufficient, we can call it what?
Brothers Motswedi Conference. jaanong ga ne e le gore Broadhurst le Motswedi di ka gola tsa ba tsa hela e le gore di ka nna kgaolo kana tshimo, That is if they are able to stand on their own. ga e le gore di kgona go ikemela ka nosi. Are we together? A re mmogo. That is called self-supporting conferences. Ke tsone tse di tabeng di bitswa jalo gote ke di tshingwana tse di ikemetseng ka nosi. So now, what is a conference now? Jaanong tshimo tota ke eng? A conference now heads all the local churches. E tla bo e eteletse pele diphuthego ka bongwe tse di mo kgaolong eo, which again is divided into districts. tse e leng gore di kgaoganngwa ka dikgaolwana. And from those districts, we get the local churches. Mme go tswa mo dikgaolwaneng tsone tseo go bo go nna le diphuthego. That is the hierarchy of the leadership of the church. Ke gone ka ga phuthego e ntseng ka teng. Now coming back to the local church. Jaanong ga re ta mo phuthegong, What is the hierarchy of the church? e kgaogantswe jang? We get the pastor Go na le moruti who is under the conference, yo e leng gore o ko tlase ga tshimo, who is in charge of a district, yo o tlhokometseng kgaolwana. and under him sits the elders. Ka ga tlase ga gagwe go bo go le bagolwane. Then sits the departments under personal ministries Go bo go nna le maphata and Sabbath school. le Sabbath school. So that is the hierarchy of the church. Phuthego e ntse hela jalo. But who Yone phuthego kana boeteledipele jwa phuthego. this morning in the announcement, I heard something called the business meeting. Mo mosong ke ne ka utlwa go buiwa ka phuthego ya bothe ya maloko. Who is the business meeting? Ke mang yo e leng leloko la phuthego ya bothe? The business meeting is all the baptized church members of that local church. Batho ba bidiwang gote ke maloko ke ba e leng gore ba kolobeditswe mo phuthegong eo. So when you are baptized in this church, Ha o kolobeleditswe mo Motswedi kana o le leloko le le tetseng la Motswedi, you belong to the business meeting of this church. ha go to business meeting go twa wena. You govern the church. Kwa wena o tshwanetseng go laola wa kaela phuthego. The church board is not above the business meeting. Kana leitho la phuthego ga le kwa godimo ga boloko. The elders is not above the church board. Bagolwane ga ba kwa godimo ga boloko. Everything is covered from the business meeting. Sengwe le sengwe se tshwanetse gore se laolwe go tswa ko malokong. That is why it is so important for you and me to attend the church business meetings. Ke sone se go leng botlhokwa gore ga o le leloko ga go te go bidiwa business meeting tswetswe nna teng. That is another reason why we say when you are fellowshipping at the church for more than 3 months, please transfer your membership. Ke sone se re tabong re re tswetswe ga o itse gore wa go nna mo phuthegong dikgwedi tse di hetang boraro go ya ko borataro, hudusa leina la gago so that you can be part of the governing body of the church. gore o tonne bontlha ja boeteledipele ja phuthego. When you are part of this church, Ha o le leloko la phuthego e, you cannot be if you are not part of this church, you cannot be elected into any office. ha o se leloko la phuthego ga o ka ke wa neelwa tiro. Because you are not in the business meeting, you cannot make any decision for that local church. Ka gore ga o leloko la phuthego ya bothe ga o ka ke wa tseela phuthego eo ditshwetso. And it's very difficult to run an organization with non-members. Kana ga gona phuthego kana seemo se organization
bophuthegi jo e leng gore bo ka etelelwa pele kana ba nna teng go sena maloko. It's like BDP cannot allow you to come into the meeting and have a say. Go tshwana hela la go na le ditlhopho tsa polotiki ga o ko a tsena o se leloko. They will not allow you to have a say. Ga o ka ke ba go letelela gore o bue sepe. You may be an observer if you are interested in joining the party. O ka go lebelela wa reetsa hela ha ele gore o na le kgatlhego ya go tsena kana go nna leloko. So permanent visitors are observers. Jaanong wena ga o le moyeng wa botshelo jotlhe go raya gore o moyeng hela yo lebeletseng a reeditse. That is why we encourage you to transfer membership. Ke sone se re le rotloetsang gore ko o leng teng godisa leina la gago. Another issue we're looking at here Jaanong se re se lebeletseng gone is when members are there, ga maloko a le teng able to do the work. ba bo ba kgona go dira tiro. When God sends somebody from the nominating committee Ha modimo a romela motho yo ko sethopheng se se thophang badiri to come to you and say, we want you to take this position for your church. o bo o lotsa gore re eletsa gore o tse tiro ye o e tseela phuthego ya gago. Our response usually, I need to pray about it. Gantsi ntse re tabo re re ke santse ke ya go rapela ka yone. Did the nominating committee not pray about it before selecting your name? A ba ba thophang ga ba rapela ka kgang e pele ga ba tsaya leina la gago. So when we look at it, God says, I would like you to take up this position, my dear. Jaanong ga re leba modimo taba re ke batla gore o tseye tiro e. You go back to God and says, I'm not sure whether I can take up this position. Therefore, I need to pray about it. A ra ko modimong be re heta re ga ke thomamisa a ke e tseye. So at the end of the day, we counteract what God has selected. Re tsamaya kgathanong le se modimo a se thophileng. You see, God does not force us to take on positions. Modimo ga a re patiki go tsa tiro. God wants us to be willing at the heart to do the work. Modimo o batla gore re be tsa rona go tsaya tiro. When God selected Moses, Ha modimo a thopha Moshe, Moses, give it to somebody else who is more honorable. Moshe o ne a suka-sukana le modimo a na a mo raya a re nnyaa e seng nna a ko bate motho o sele. And when God told him, no, I want you to lead the people out of Egypt, he says, I don't speak well, I stutter. Modimo a ba mo raya a re ke batla gore o etelele batho ba me go tswa mo Egipetong. Moshe a ba rena ke a kokoetsa. Are we going to do that also? A le rona ra go ira jalo. You remember Moses was trained as an official in the courts of Egypt. Lo gakolola gore Moshe o ne a rutegile dithuto tsa go etelela pele mo boeteledipeleng jo bo kwa godimo jwa Egipete. So that is the same thing with us. We are trained in the schools of the world and in the schools and the education of this world. Re rutegetse lehatshe. But when it comes to the work of God, we try to make excuses to get out of it like Moses. Ha go tsena mo tirong ya modimo re tabo re ha mabaka jaaka Moshe. But God has said, I have chosen you to do this, my dear. Mme modimo a re ke go thophile gore o dire se. But we refuse to do that. Mme re be re gana go dira jalo. Many people, we find, they hold a membership in that church. Batho ba le bantsi ta bo bona le gore boloko ja go bo ko phuthegong ele. But they worship here. Mme o ba maha. So neither that church or this church can use them. Jaanong ga gona epe ya diphuthego tse pedi tse di ka mo dirisang. But when you at work, Mme ga o na le tiro, you are told, we want you to go to Sarawi on promotion.
o tla bo taba go tere go isa ko serwere go thatosa maemo And these are the conditions. mme mabaka ke ya Are you going to refuse? a wa to gane I'm doubtful if you're going to refuse. ke a belaela ga ke dumele gore go na le yo e teng a gane. That is why there are so many families that are separated because of work. Ke sone se malapa a le mantsi a taba a arogantswe ke tiro. You are told your wife is going to be transferred to immigration. O tla bo bolela gore mosadi wa gago o isiwa ya Ramatabama To head immigration. go etela tsa mesepele tsa Bama. You and your wife will decide, yes, go, because you are getting. O tla bo dumelana le mopati wa gago gore nnyaa o ka kgomo ke go maemo. Because if you Ka gore ga o sa tsamaye you will be left here in Gaborone. o tla o setse gona ga mo Gaborone. Yes, we'll be together. You will not get any more problems. Go tsholediwa maemo. And you'll be the first one out if they are retrenching. Ntsha batho. Talking something that makes sense, or am I talking out of my nose? A ke bua sengwe se se irang tlhaloganyo. But that is what we do. Ke sone se re se dirang. We do that in the face of God our Lord. Re dira jalo mo pele ga Modimo morena wa rona. Without even shame. Re sa thajwe ke dithong. But He is our God. Mme ke ene Modimo wa This one rona. is my boss. Yo ke moeteledipele wa But I me. have more respect for my boss than for my God. Mme ke tlotla moeteledipele wa me go na le Modimo. Because my boss pays me. Ka gore moeteledipele wa me wa ntuela. So that is the challenge we are facing, all of us. Re na le one mathata one a rothe. Even the issue of working on Sabbath, we have that problem. Le kgang ya go dira ka Sabata re na le one mathata ao. Because by force of our, should I say, our stomachs, we are now forced to go against our principles. Ka ntateng ya dimpa tsa rona re hella re tsamaya kgathanong le disetana tse re tshwanetseng go di ela thoko. But Moses has been told, go and get able men who are truthful. Mme Moshe o boleletse gore tsa mo go bata banna ba ba nang le bokgoni mme ba na le boammaaruri. Who are not covetous. Ba ba seng dipelo tsheta. To lead your people. Go etella pele batho ba gago. And after that, they take the instructions and go and lead the people and report back to Moses. Mme morago ga moo ba tsaya ditaolo ba go etela batho pele bo ba ba begela Moshe. Read the book of Exodus. You'll see, very interesting. Kwalo la dikhudugo o tla bona dipolelo tse di gakgamatsang. Then Moses back to God. Mme Moshe a begela Modimo. God will tell Moses what to do. Now he goes and tells the elders. Ba ba laela Moshe ba tsamaya go bolela bagolwane. And these elders, Mme ba bo ba go bolela batho. that is the hierarchy has put in place for leadership in the church. Ke sone se thulaganyo e Modimo a e beileng a e beetse phuthego ya boeteledipele mo phuthegong ya. So this the issue of our commitment. When God chooses us to be leaders, we tend to have a negative conception of what it is. Jaanong ha Modimo a re bitsa gore re etelele pele re lebega le gore re go lebelela ka ga tshokamelong. Then we find the same people being rotated in the system. Re be re ithelela gore batho botlhe ba nna ba buselediwa mo maemong. Then some people will turn and say, why is Elder Didi Malam always an elder? Ebe ba bangwe ba retologa ba re ke eng se mamang e nna e le ene mogolwane. Why is Elder Tim always in leadership? Ke eng yo a nna a eteletse pele. What they don't realize is nobody wants to take up the job.
re be re sa lemoge gore re gana tiro. So now these old people are rotated until they are tired and weary. Bagolo ba bo ba hela ba dikolosiwa go itlhela ba lapile ba thaetse. And the others just sit back and look and say, oh shame. Ba bangwe ba lebeletse hela ba ntse ba re ao. Akira, the young people like to say, oh shams. Huh? Akira, am I talking the truth or not? Let us introspect and see what God wants of us. We are all leaders that He has chosen in His church. Re boneng gore modimo o ba taeledipele ba modimo a ba thophileng a ba biditseng. He wants to make us priests and kings and royal priesthood unto His name. O batla gore dira ba peresita le dikgosi le boeteledipele ja segosi. So as we take up leadership, ha re tsaya boeteledipele, let's do it with all our heart, with all our soul, so that we can give glory to His name. a re bo direng ka ditlhaloganyo tsa rona tsotlhe le dipelo tsa rona gore re tle re itsise kgalaletso mo leineng la gago. Don't make excuses and say, the church board, we are sitting there for 5 hours. O ska ipha seipato bontse gore hey ko leithong la phuthego go. Why are we sitting there for 5 hours? Ke eng re ntse lebaka le le telele le ka? It's because you refuse to go to personal ministries council. Ke gore o ganne go a go nna moeteledipele wa borongwa ja legae. Personal ministries council, we sort out and thresh out all the problems. When it goes to church board, all we do is vote. Ko phuthegong ya borongwa ja legae, khuduthamageng ya borongwa ja legae, re dira dilo tsotlhe re be re di baakanya ha re di isa ko leithong la phuthego. You see, the councils are there to sort out and thresh out all the problems. Di-committee kana dithulaganyo tse dingwe di direletse gona gore di hetse tiro gore di ise ko leithong la phuthego. You have Sabbath school council. Re na le khuduthamaga ya boeteledipele ja sekolo sa Sabbath. Sabbath school council sorts out the problems of all these evangelistic things that we do, like the visitations, the issues of visitors, the issues of guest days. Those are the things that is done by Sabbath school. Khuduthamaga yone eo e tshwanetse gore e be e dira tsone dilo tse di amanang le gore go na le tsatsi la baeng, go tshwanetse go etelwa batho, go tshwanetse gore go dirwe eng ha le go nne le boreri le boboledi. The Sabbath school secretaries are supposed to be very busy doing all these things. Bakwaledi ba Sabbath sekolo ba tshwanetse nka ba dira dilo tse. But because we don't meet as councils, the Sabbath school secretaries are just there to hand out the books on Sabbath morning and to register the students, and that's all they do. Yaanong ka ntlha ya gore ga re kopane re le dikhuduthamaganyo tsonetse, bakwaledi ba Sabbath sekolo bone yaanong o ka re tiro ya bone ke go isa dikarata tsa sekolo sa Sabbath tsa dithopana tsa go ithuta hela be ba phutha mabogo. And the leader of that department doesn't have all the information to train up their subordinates. A be le gore moeteledipele le ene ga ana ditsompelo tsa go rutuntsha. So that is where we stand as a church. We start to have problems when we do not have trained personnel in the departments. Ha re sa rutuntshiwe re hela re nna le mathata. You know, whenever you're a leader, ha o le moeteledipele, try and get somebody to be able to take your place. senka mongwe yo o tlileng go thathama. That is why we have things called deputy and assistants. Ke sone se re na leng bathusa baeteledipele. Those deputies are supposed to learn from you so that when you walk out of that office, he takes over. Ba tshwanetse gore ba ithute mo go wena gore ha o tswa mo khuduthamageng eo mo kantorong eo a ba tsaya mo go wena. So that is what God wants us to do. Ke sone se modimo a batlang gore re se dire. But we must have the potential of what? Being truthful. Re tshwanetse gore re be re na le boammaaruri. Be honest. Re ikanyega. Without covetousness.
re se dipelo tsheta, with commitment and full of the Spirit of God re na le keletso ebile re na le mowa wa modimo to lead the church of God. go etelela phuthego ya modimo pele, Because God is spirit and truth. ka gore modimo ke boammaaruri le mowa. So let us as a people, Jaanong jaaka batho, as we come to be elected in the next election, jaaka re tabo re ta go thophiwa mo dithophong tsa ngwaga o tang, let's know that God has called us to do what we need to do in the church. a re itse gore modimo o re bileditse gore re tle go dira se re tshwanetseng go se dira mo phuthegong. You see how the breakdown was. He says that he can be a captain of 50, captain of 20, captain of 10, captain of 5. So God breaks down these things so that it is easy to manage. Re bona gore modimo na ta di kgaogantse yalo gore o etelela pele ba le 1,000, ba le 100, ba le 50, ba le 10. So that we don't sit hours on end at the church board. Gore leitho la phuthego le seka la tsenela ruri. If all our leaders plan properly, Ha baeteledipele botlhe ba rulaganya sentle, bring in the plans, ba tisa dithulaganyo, thresh it out at the personal ministries and Sabbath school councils. di be di baakangwa ko dikhudithamageng, Have the whole plans cooked up e be mananeo a go tlhageletse when you present it at the church board. ha o le isa ko leithong la phuthego. We just look at it, see what the problems that may arise, Ya le lebelela e be e lebelela gore ke eng ditlamorago, see if we got money enough for your events, le go leba gore a mme madi ona a lekane, where the money is coming from, le gore madi a tswa kae, then we vote. a be go thophiwa. No long discussions. Ga gona go bua ga lebaka le le telele. All the discussions will have been done at the personal ministry, Sabbath school, and youth council. Dipuisanyo tsotlhe di tabo di diragetse ko dikhudithamageng. So that is what we need to do. Ke sone se re tlhokang go se dira. That is why those councils are set up. Ke sone se dikhudithamaga tseo di tshwannang ke go nna teng. We should not be taking more than 2 hours in the church board. Ga ra tshwanela go ka bo re tsaya diura tse pedi mo leithong. Actually take 1 hour and be done. E tshwanetse gore e be go tsawa ura ga la be go heletse. 5 to 10 minutes per item and done with. Thogo nngwe le nngwe e be e metsotso e le metlhano. The reason why people don't want to be a church board, Mabaka a gore batho ba sa batle go ya ko leithong la phuthego because of the time it takes. ke ka ntlha ya nako e e tsewang. And the other thing that they complain about is that we go round about in circles with one issue. Re taba re dikologa hela ka seo se le sengwe hela. But if it's been threshed out in the other councils, you do not need to worry about that because all we do is present and vote. Ha ne le gore dikhudithamaga tse dingwe di a kopana di hetsa dikgang tsa tsone, nka be le mo re buisanyang re be re hetsa re be re tsaya podi mo thalo. Let us do the things the right way that God wants us to do. A re direng dilo ka tsela e tshwanetseng e modimo a batlang re dira ka yone. We are all leaders. Re baeteledipele rotlhe mo phuthegong. Don't say I'm not a leader. O seka re na ke Don't moeteledipele. say I'm not being elected as an officer. O seka re ga ke a thotshwa ke le moeteledipele. Because your presence there Ka gore boleng jwa gago gone ko is important as much as the head elder. bo botlhokwa hela jaaka ja mogolwane wa ntlha. So what we need to do Se re tlhokang go se dira, is look at ourselves re itebelele. and ask if I am willing to be like Samuel to work in the church of God. Re ipotsa gore ke tshwana ke ikaeletse go nna jaaka Samuele go dira mo phuthegong ya modimo. That we may be what? Proficient in that which God wants us to do. Gore re tle re kgone go dira re dira sentle ha modimo a re bileditseng. If we look at Acts chapter 6, Ga re lebelela ditiragalo a borataro, where they elected the 7 deacons, ha ba neng ba thopha badiakone ba ba supa, was also the same method that God used, that they must be able to push forward the work of God.
e ne e le ka ntlha ya gore ba tshwanetse gore ba ise tiro ya modimo ko pele. And the criteria is the same. Go tshwana hela ka ga se se buiwang gone. Able men or able people who are honest and truthful and not covetous. Batho ba ba nang le bokgoni, ba ba nang le boammaaruri, ba ba ka tshepegang, ebile ba se dipelo tsheta. And God says, this is what? That I may prove them that they will walk in my law. Modimo a re ke gore ke te ke ba thole gore ba ka tsamaya mo ditaolong tsa me. That they may walk in my statutes. Gore ba tsamaye mo ditaong tsa me. And that they may do what I have asked them to do. Gore ba dire se ke se ba laoletseng. God is the same yesterday, today, and forever. Modimo o eme ka bosakhuting a ntse a tsepabe, wa tshwana maabane le gompieno. He does not change. Ga a hetoge. The criteria is the same. Go a tshwana ka ga batlang dilo dirwa. Christ has paid for our salvation. Kriste o dueletse poloko ya rona. But we still need to be proven to be transformed into that image of the Son of God. Re tshwanetse gore re lekwe re be re hele re hetolelwa mo setshwanong sa modimo. And that proving takes time because we need to be sanctified by working for him. Go lo mo go tsaya nako ka gore re tshwanetse gore re be re ntahaditswe re ntahadisetse tiro ya gagwe. And if you heard me clearly, mme ga o nkutile sentle, God wants us to be his disciples. modimo o batla re nna barutwa ba gagwe. To be a disciple is to follow Jesus Christ. Go nna morutwa ke go sala Kriste Jesu morago. You cannot be a leader without being a follower. Ga o ka ke wa nna moeteledipele mme o sa kgone go sala morago. You cannot be a leader unless you're a steward. Ga o ka ke wa nna moeteledipele o se mo lebalebedi. Moses had to look after sheep. Moshe o ne a tshwanela ke go sala dinku morago. To look after the children of God. Gore a kgone go etelela bana ba modimo morago. To be a leader of the children of God. Gore a nne moeteledipele wa bana ba modimo. He first had to learn to be a steward. O tshwanetse wa nna mo lebalebedi. And after being a steward, ga o sena go nna mo lebalebedi, he was promoted to lead the children of God. o ne a thatosiwa maemo go etelela bana ba modimo pele. Which was more headaches than sheep. Mo go neng go le bokete go gaisa dinku. God wants us to be proven by him. Modimo o batla gore re be re lekilwe ke ene. Are we going to be obedient? A re ile go nna kuto. As leaders of his church. Jaaka boeteledipele ba phuthego ya gagwe. As a people called by his name. Jaaka batho ba ba bidiwang ka leina la gagwe. A royal priesthood. Boeteledipele jwa segosi. Children of the living God. Bana ba modimo o tshidileng. If you consider yourself any of these titles, ha ile gore wena o ipitsa ka lengwe la maina, know that God has his church. Itse gore modimo go bileditse go nna moeteledipele mo phuthegong ya gagwe. And he expects you to follow and obey him. Mme o batla gore o mo sale morago o bo o mo utwe. That we may be a sanctified people. Gore re tle re nne batho ba ba ntahaditsweng. Transformed into his image. Re be re hetolelwa mo tshwanong ya gagwe. As Moses was the meekest person that was in the Bible. Jaaka Moshe ne le motho o boikoba le bonolo go gaisa. So God wants us to be transformed into his image. Modimo o batla gore re hetolele mo tshwanong sa gagwe. Because Jesus Christ is meek and lowly. Ka gore Kriste o boikoba ebile o boingotlo. That he even went to the cross for our sakes. O na ya ko mogorong a ela maleo a rona. To die for our sins. Gore a re swele. A leader who's willing to lead his people. Moeteledipele yo batlang go etela batho ba go pele. By example even unto death. A ba kaela ka sekai gore a hela ile lesong. Because we need to be proven by God. Re tlhoka gore re be re thodilwe ke modimo. God's Holy Spirit is needed today. Mo boitshepo wa modimo wa tlhokiwa gompieno. That as we take this church forward. Gore ha re isa kereke ko pele. As a leader, a Motswedi church as a leader in the conference. Jaaka Motswedi o le moeteledipele ko tshimong. That we lead forward as an example for the whole country. Gore re etelle pele re be re le ko pele mo lehatsheng lotlhe. That we are truly the children of God.
gore re bana ba modimo ka boammaaruri. I see some people looking at the clock. Ke bona batho ba lebelela nako. We are looking at the clock because I started at 10 to. Okay? I still got 10 more minutes. Re lebeletse nako ka gore ke simolotse thari. Huh? I started standing up here at 10 to. So, never mind that. We will see that this training is important because we need to train each one of us to know our duty, Re tlhoka go itse mongwe le mongwe wa rona gore tiro ya gagwe ke eng. to know where we stand with God, Gore re itse gore re eme ga kae le modimo. to know that when we have accepted Jesus Christ, Gore ha re amogetse Jesu Kriste, there's no turning back. ga gona go boela morago. If you turn back, Ha re boela morago, you are not worthy of Jesus Christ. ga wa tshwanela Jesu Kriste. There is a saying, Go na le polelo. he who holds the plow Ene yo tshwereng mogoma and turns back a ba boela ko morago, is not worthy of me. ga a ntshwanela. That is what our Savior is saying. Ke sone se mmoloki wa rona a se buang. We have accepted the plow. Re amogetse mogoma, Let's plow. a re lemeng, Be disciples. a re nneng baruto, Be examples. a re nneng dikai, And walk in the way of truth and righteousness. re be re tsamaye mo nakong ya boammaaruri le tshiamo, That at the end of the day, gore ko bokhutlong jwa when we letsatsi shall see him in the clouds of heaven, ga re mmona mo marung, that we shall rejoice together, holding hands and says, Motswedi, we have made it to the promised land. re tla tshwaragana re re motswedi re gorogile ko lehatsheng la tshologetso. Let none of us fail to get there. A re se ka ra palelwa ke go goroga gona ka kwale, Because no matter how hard you work, ka re go sa kgathalese gore o dira go le kae, without his holiness, ga o sena boitshepo jwa gago, without his righteousness, o sena tshiamo ya gagwe, we shall not get there. a re ka ke ra goroga goneko. Because it's only by obedience we shall be transformed and Ke ka ntlha ya sanctified kutogela ga re tabong re hetolwa into the image of Jesus Christ. mo setshwanong sa ga Keresete. Because even Jesus himself said, Ka gore le ene Keresete ka nosi o rile, to do the will of him who has sent. tlile go dira go rata ga gagwe ene o Let's do the will of God. a re direng go rata ga modimo, And let us lead the people a re eteleleng batho pele. as we learn, as we are trained to know what we need to do. Jaaka re ithuta re rutiwa re be re itse gore re tshwanela ke go dira eng, Let us walk in that way. a re tsamaye mo tseleng eo, Let each one of us come back for the training, a re boye mo tshokologong that we may know how to behave in the church of God. gore re te re itse gore re itshole jang mo phuthegong ya modimo. There are many things that we are shortfalling here. Go na le dilo tse dintsintsi tse re di thaelang, Even worship, we are very shortfalling in it. le kwa ba amogela re a thaela, We talk and make noise in the church. re a tsosa modumo mo phuthegong, And we forget that this is the house of God. re be re lebala gore e ke ntwa ya modimo. And we forget that God says what? Where two or three are gathered in my name, there I am in their midst. Re be re lebala gore modimo a re ga bobedi boraro bo kopaneng teng ke ga gare ga bone. Let us, from today, see where God wants to lead us. A go tswa gompieno re bone ko modimo a batlang go re isa teng. Let us be proactive in learning what we need to know to lead the people of God. A re nneng le maikaelelo a go ithuta ko modimo a batlang gore re ye teng go etela batho ba go Let teng. us not be found where we are asked, what are we going to do? We say, I don't know. A se ka re botswa gore o tshwanetse gore o direng o bo re nna a ke itse. You see, when you don't know, who knows? Ga o sa itse yanong ke mang a itseng. We have to find a solution to the work that is set before us. Re te ka tharabololo ya tiro e gapela ga rona. Let's grasp the work of God and push forward. A re tseng tiro ya modimo re be re tsamaeleng ko pele. And let us be one A re nneng bangwe hela in Jesus Christ, mo go Keresete that Jesu, we may be found in that kingdom to come. gore re te re ithelwe mo bogosing jo bo tang. Because it's not by might, not by power, but by his spirit alone. Ga se ka nonogo ke ka moya ga go hela o le nosi. Because Jesus Christ is coming soon. Ka gore Jesu Kriste o eta gape.
And we are given a job here on this earth Re hilwe tiro mo lehatsheng le to push forward for the gospel of Jesus Christ. go etelela pele tiro ya ga Jesu Kriste. If we are asked to do something and people look at us and we are not doing what we are saying, Ha go re lotswa go dira selo e be batho ba re leba be re sa dire se re se buang, how shall people follow you? batho ba tla re sala morago jang? Think about it. Akanya ka se. God wants us to follow him that others may follow, as Paul will say, follow me as I have followed my Lord. Batho ba batla gore sala morago jaaka Paulo a bua re nsale morago jaaka ke setse Kriste morago. Are we brave enough to be like Paul and says, follow my example A re ka bua jaaka Paulo re re salang sekai sa me morago as I have followed my Lord? jaaka ke setse morena wa me morago. And may God bless each one of us here, A Modimo a re segogatse that we may be transformed into his image. gore re tle re hetolwe le mo tshwanong ya gagwe, And that when we reach the doors of heaven, gore ga re tsena ko lebating la legodimo, the angels and God will recognize us as the royal priesthood and the children of God. baankgele ba tla re lemoga jaaka lesika la segosi. And may God bless you A Modimo a re and segogatse take each one of you, a ba tseye mongwe le mongwe a rona that we may be found in his grace, gore re tle re ithelwe mo tshegatsong ya gagwe in the promise of eternal life. ka tsholegetso ya botshelo jo bo sa khuteng. Be blessed. Segogalang. To 237 church. 237. Emanyemelanje. Emanyemelanje so take. Emanyemelanje so. Itlaganele
Usia miseli, toja havo,